okutwa nso ne nanka nso wono ene boss adai Timothy nusum sa princemas seek the kingdom of God first and nothing shall be added unto you. Ya Awurade ene ne tene kane na diaka nyinada wo de beka ye ho ewo dwumadie we so wokoduma sam owi afidie Emma Tromo bidie kopa bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba sikofans or the sikofans ideas ye ne prekasa jamatu ye ne efriti krotia na ye ho abo amfiafie mu no hey adigade abakade kumasi jom na meka kiro se dwumadi obeto omna samwanka sa na the nation sanka of Alumba obetene ka ewo dwumadi ewe so ohne yire maame yaboa akua ahwama bronya boya abrewatia wono so aye kado ready awode ensepano ebi ebebremo na producers ye ne omo edi dwumadi eye Kwantabisa Isaac ye nya kwanta so twamani na so wa ena ye begina kokko search Fletcher oka producers no ene nano oye hwehwemu medical ka chose Sompa Asem Mpe Nipa no ye nchia ya so enti asem ena saa ena ye nhye sufa eno ti so odi asem ebedan ya na ye penepomasi bre edi amaya nyese obede asem no bedan ya no teme dase abrane am ye kura zo dabi ni atama besi afidie so ye hwehwemu ene wode nani ekire God sompotamu ene Kenya say number 2 ho ena ene okoye investigations no oka producers no okọ master control room so a God suni abrante safo kantanka se primo bema wono ena na tawuruma ye nam social media handles no applications no be hu yen so Facebook and YouTube and Twitter no nyina subscribe share afoforo hwebi wontie bi emfa free ho ye ko akoya nim ne yanim ten ena ye hwe oyire finance akofa so ajabi enchirewu ekoba jasi primo bema David ka chire wo bi wo mo ena wo Sompa TV dem ho a you know madawuruma ene ye di atwaguo was Sompa TV no so kofro bofo pa bema asuketu am yi pebre na Osei Aboagye Oforisuo ni ntim Oforisuo funtum pa katachie serebia bonchina na atwetwe kodi awu atwam yansan yakosa me na meti atwam nam dia Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so counsel pian se campaign yanimo na yehwe na ene Awurade Nyagopon asem wadafia na anode ne anode evisa me fiti radio adwuma ase no sa story we be bida anode papa the nations are be aboko de ya radio ya de wode nkwa ache ketrema da bodwema ya kache ya wese enhyirane ani die enkanidini na afi ya sada na se ama ya tiefu nyina abrabo siria college o mufre da bia dwumadie so eso ya ni dodo tie da radio asem o mabrabo senior contractor Kofi Job oni Mr. Yebo o mutie dwumadie ene ni nu ya jabre sana ame maame Anita hotel so afidie da ja se wodwo so tompaboa o tie dwumadie na ela nso ni miri odi afidie na to one granny ene ne fia omo hedwumadie ni pandi yawo e base yawo nim se futusem na na manfo ehwe ni mu ndi ye bechi agoso ma hene nso na akwasi bosompra ena yewura openso tumfo se tu ne nkwaso animre ne wofa ntenase ana wo se mechia no mane ema ekoto tede ban mishira no mpo enhira ene wo mo ya fa bibra na yesu yenya bi mputo ntwum na bibia nkoto temfama yina okay na futusem ya de ebra wono na futusem beto ma adwini na se Yakopon ya no ni medini yo ya na ye menwanwa so otimi wesa guma asum ne ma adwini musa orofo afutusem ya de ebra wono wa yemfumsuo pi emfumsuo bebre na wayo. You've made mistakes in your life. Orofo wa yemfumsuo pa wa brabo mu o emfumsuo a wa ye no se ka wo sa tumia reverse no pa dia me wo gidie mapase enka wo be yen sakraye anan sakramu e wo sa mfumsuo nim ma me papa wa ye mistakes bebre pa o dasani wa ye mfumsuo pa wa brabo a wo ba ye mu o emfumsuo a wa ye no se medical catch say sakaya reverse wiase asama na ba sanfumso no ka wonye bi da biada onyumtumni oje onenwuma oboye no wose ka me san ya abofra biemu a ka de me yo ye ne ka menye biem onfumso no na me catch onwumiri no
And from Swabo ye no, and nam swama brabono a bitiu. And from Swabo ye no, a ma and ne a war a ball said the Johnson a boakoko. And from Swabo ye no, a ma or mouth for a cassettia mantemo, said one casa sabia ku sabia nyado, what Jimmy oya taba. And then you made France and from Swabay, and I would jitum say why ama and ne abrabon unso and na a BTO. Or for a baba would be. Ne phone swab ye one me chair ye. Na me pesa me din about tuja. Was of also bema. Sakaya reverse wiase padia sound from so way a hot na kame fire na kame ye die ewo nanso so wo kire mu say wo kire mu kan say sound from so a waye no ne nkoda brem na won hye da nyini enso na wanyini pa na sabre wo ka kire me say na adwene ewo fom Edia ben wone me cheye de wone me cheye ne se na kan nhida na kan yedie ewo abwadiem na abra wosi so a wodi mfie aduenu amienu no ene okohia abrantie bi na wedie mpanifo se wo krom pete wodu na mo ebika wedie ni krom ni pa abra wo wie sukunu wan wo hia sa abrantie no na satam no a wie sukuu no afunsu onoa na onoa enti na dwesem ene life sem ene mpaboatuo achia ewo na brabom na sabrante no na obo ne homodi ye pa na wono okọ sukuu no ye kolo kakra akwa bi so no na ninte na no nim ngoma ye pa eno timpampi no ya na ma no goro ne ho enti akokoba ne se abrantie no eye vim na ne vim oyeye no na yonkofo no huru no se na no emonyom eno tidaku bi de wode animi ato so no ka kira abrantie ne se opeso ne tena eno to ka kira abrantie no sa no esanza abrantie no onim enwoma na oni fie so wo bie no ntino ababa wa ne ye se mejiji na di ema kasa no eno ti mejeji na di no na abrantie no de na koma nyina mo ba no de be obedi kura hye no kura wo yima wo ba no de ababa wa ne beka bia wo beto ama no eno ti akokoba ne se ababa wa ne nimza abrantie no oyetem lele eno ti se wo ba ni fie na se duru baabi kura no a na wotetete no oba ne fie na duru baabi no pam no na wonkwa a duru baabi a no ohwie nsuo gu ne so wohwie dwonso gu ne so adentia efri se na baba wa no sa wo kanchima foforo wo baabi eno te oba fie ho a won pese boy na sabia ku sabia nya adom so wagimi na busuafo wo sika na impose anim nguma no won pese obi hu se bema na ba fie ho etie koduru baabi no kwase ani tia na aguragu na bema na yese o de oba yi ye de nyema men come baabi ano tia didimu na brantia no de firi krom ho ababa wona hu na kira kwa biem no wanya adwuma kase e won kran na nyame cha de akura na brantia no adwuma okonya aye no na abrochi kɔ no wɔkɔ no abagana wɔkɔ no abagana nyese bia ɔte abrochire wo etu obenya sika se tam abrantie no ka James Oforisuo se kame nya sada opportunity ni biem pa dia kame nya gya me ho da abrabo na bitu obai wo kroketu ami ahofe ni nyina na pepa no every say duru baabi no bia hu ni suban ode ti krom ho eduru baabi na manfo ni so wo fo mema se brato enso abrantie no na ofre timlele no na kuma da oba no so a ka wo ka kire ne se ko be wanda chi ankwa ma bi eno ti wo hu za abrantie na nya sika pa na obeda sa kwa abrantie ne nchen
eno no ne me che se wo fosu abrante de na minim se ne me opeme pa na minim se wonimi ho agro de meka bia na wato nanso so ma yemfom so wo baabi me fonso amaye na me ne wache no manu me ho pa sa abrante no man krokro no efise me na yonkofo no hia me a ensem wo mo ka kire me ane se wa yo ho pa na ne abrante no sika wo no wo se tam eduru ba bia ma yemfom so pa o bema bi obehia na koye na mfem pade no na wo tete no jojo no eduru baabi a mema so yemfom so pa o wo baabi a obehia no ye ne mfem pade no eduru baabi a no obono bongalate eno ti odofo mfom so be na wo ye na brabomu a enkawu san abaya akoda biem anasa kawu danya second chance a some mistakes mfom so no kawu betwam kura kawu nye biem eduru baabi a du ko suku wo se wonko momon sama yode na fo sama yode empaboatuo eyode nana kwadwo ko suku ye nana kwa mi suku ya didi agro ye papa ya suku ya didi agro ye eduru baabi wona wo ye wadwini se wo kosua nwoma no enei meka cho se ebi ya mintiri ene atwotwo wuru enso na animade che wo mo pa wo mfom so no eno tie na nwumre dia mfom so pa na waye no wabrabum aka wadwini kire wo se kanyame eboa pa no asan mfom so we ka wonye bi da biada eno tie na futu se ma mede ma odede bi se eduru baabi a chance bi e beba bia no odofo yenhwe se e be manfaso abaso ya di adwuma bone na pa adwuma papa o nanso so adwuma bia wo yonku bi ko pema wo na wo certificate no betumi aye no ahomaso nti no wo se wo wie tech ye wo wie legon wo eno te sa adwuma no de onye nanso so no ya di adwuma bone na pa adwuma papa wa yonkofo okoye sa adwuma no enei omo atumi ko omanim a omo abie omo adwuma omo anyom dwetire de akura onfom so a wo ye ne sen onfom so a wo ye ne se na ka o seketua bi no o sheho na o de akonya dodo eno tie na anwumere mafutu se ma medimo odede bi ne se adeketua bi a wo hwa emfaso de betumi abaso ama we kura wo no orofo somu yie na kwankwanko ba se mihu yanka mfomso bi a waye de wo ye ya etwam no ene afei na wo kai na wo do nsa hye wanum wo bo wo nsa no se mihu yanka enso na aka echi orofo ma yenhwe ensuo nkyɛnkyɛn ansa na yanom adwuma ketewa bi a ebekura wo no orofo hweniye bema na wo ba bi obeba wo akam bia no orofo hweniye enhwe ne na se nhwe atade ehye no enhwe ne certificate kura no ne modern bone na dwuma ansa nemmo mo hwe no odo kakra wo mu a hwe na ne ntua na mo na na mo ntuo mu no e wo se krupo twedi ampo basa ya do hira mo na wo hira mo anya sa wanhwe ye na kopa na wo kwa mihu yanka beba mihu yanka ne nya pie ya no beduru baabi no na wakai wo mfom so o mistake bi a wo ye eno tie nhwe mfom so bi a ya ye na yantumi antoa so biem eno tie futu sema mede man na nkoda wo mo aba ne se ketua bi e beba wo akwam bia no hweniye na wo hweniye a ebedane bafu adi amawo eye me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo the nation sanker nipa bebrayem mfonso abrabum na biani aba won ho so ebiso toa so eye sa mfonso no ye koya abrabum koya fiem ye mantamo ni babia ye ku school a enne obi ti wo bonensa no ayem mfonso
si wonya papa bi no tua school fees akase international school ye de ne ko no dwane ko hye bush no onum bi ne papa timi switch ni pe ne be no obu nkoto de ze kwasi ko school ne mamme kwasi nim so wo ye ne papa ene papa na wu kwasi na na bra bo agijaja pade so agye from amene ne papa nsem ene wakan ne mfunso o kese a waye anumri wode ne nsa hye na no ene kwasi gina baabi a wudim se wo kosi wadwene ho a de ne ho adon donkifo ene yema nkoyi sister bia ye mfonso anumri wo sisu na fie nye ono na na ekoba na obebo fie akohoma awurade che ne baba ako and was me wo akura ya mentimi mmofie akohoma na ne adure won nenim no okotoye na kwen akura ya kodi toilet mu ene obo ade ada wo ma na bra boy koni ye wanya wale papa ba o hwehwe eba ekome na odi abobra wachini ne nsa nka bi ene afutu ya mana kaye bo ne nsa no se waye mfonso ya bemma bi woe odi akura no betu wiase ya no se nyamea kazi yasi wonne wo ba onyim nenim ne kunu wo se nyamea kwadwo je na akura de yento na nkune wo se nyamea enne kwadwo agya akura no hokọ kwadwo abeye panyini waye akokora otu na ni be na medical doctor was ati America yi onhunu kan obekọ fie wo akoka akire omo se abofra no ye duro ndie famam because waye mfunso okese eno ne yetufu de aka akire onipa bia se so waye mfunso no bi na nkọ akire tumirika na kokọ return se uguso ye na ya abrantie na bibia ye wadom ubie Sompa na wahia futuo ya dan wani ka kire wa wo fosa me ye sole me na me ye me ho ne tumirika ye ne omo pese wo ye na wan hwe mfunsuo bi wo ho aba regret wiase a wo baaye obi ne maame ne papa wo bi o kojo kodi holidays so abro kire bra oh daddy I no go I won't go daddy I won't go na ne papa kwin wawo afi links ne chance na na debate tim de na tukwan no eni ho biem abusuya preso amajapade a medi o mafa enne ono na ebri ne moja ni ton ne me pe connection ma so onye nkrata na nko mfa ni tukwan masa waya mfunsuo adwuma na wo ye ne obi ampamu wo na adwuma kakra master na typo oye adwuma bi o chemiensa wonsa kan wo de wudi medicate tie nkofo no te wo de anka beba ubie wo de anka beye wudi medicate eja adwuma na kosi fie onsa okwa wunya ba bi kura na ade aye shop no okote ne buo keke onso abemabu master also wuntimi nkobie wuni ba bia ye adwuma so ntinipa ma wonje on kom de ye de wo waye mfunso mo animra wo ho so bra yi said na city sika ma sister obo wa no dimirika eno wa ma usika sesie wo se wo fun abofo mapai wo se sende akira wa mowa utimi no ma me hyehye won se wo yare na bra ya pushis kan so na hwe nya wo ni nyina so wo kwase ya mpanyini ompe no on se wo ko fa ya wata se do si bobo nkum ni fa se twuma ne kan ezo ni ka prede ma on funso kese awaye eno otu woni branzo yeso aware o untimi nko wachi biom eno ne ye ka che numere se ye mu bebre aye ye mfonso a che se ye koye chi kopepa enye yie bra bi ba wa bra bom no ne wo ye adwuma unnim no from nowhere waji wadi agya ne dwetire kase ahya wonsa udi no kurama no onse sika ketue bi a ofum fa ye ne trust o ma no afiri ne mu wadi nipa foforo abehye wo chance na wo no nibiem afedi wo fa ade a ne ebusa asa wo de kohe on mra afedi ye di wo nenso na ekura wo waye mfonso kese ene ye bo kokko animre nana da wuton obi asase ton di o ye nkawe ye ya no afra mpanimfo na adum o ma me hia ni mobroni no a na asase kwata proto pe no obi die for proto todi angozire wentimi obi die 1 acre utodi angozire ba ma me hia ni ne die kwata proto no onso okura wakoma ma amode wakopie yewura ni ma yatu ade so ne ena ye kan wuti afunso be kura na me yeye ma mfa na ade amma no kura na se ma mfa na se manko onse na otivia wani ma jobire eno de ye ka kire wo se wa ye mfunso ya nkofo bia ye mfunso me kazi ye go school na ze ya penso ye go school ni ye ni afika kra ni anyinyini kakra nsa na ye wo school no bia de me geni na me ko yi ge bia friend Sandra me so me geni me nyene me ho me school ni katoate se Sandra mpe be ma ni katoate menim enam de mege unya bode ade biko uko afumba kuntumira ade kakra pa ya fa ho ukoja ne kwansi ya na obeja kwansi ya se wonyadame na anu ada ye so
many a gina quay so, any quay so, Sao boy, you didn't baby, I will feel it. Quay so, Kumasi, quay so, Sister Sandra, who's a chelifri, wham, so Sister Ben, a dinner boy, and also no, the enemy have a film system, Pacho, and Casa be that. Now, met my boy, so my boni dimia, I'm semi pay. Nano Michiano, our Obaku, and Yakuno. Eh, Kinsley, I am a show. Oh, Fonso Cassia. Eh, be a me to attitude to tell a honka crank and ne, o boy Freya Juma was some pet TV. And never who. Would if you hear me, oh, Fonso Cassia, or the Abbey as yet. Yeah, catch you the passaman show be appearance in Femuna time. You don't need to know someone before you give respect to. Yeah, catch our wood here and numerous. Me pacho men nya sanfunso ni wie mama nu ho emfam wa bia mrew pacho di pani nim nyansa na ni da ho pe bibia ya hunukwan abefa so ane ne benante papa wo se me ba radio me money di nka asem da because wo susu sa ne maame de ne be hye wo ena nkura ni nyina mo ba bi ono waduro oto ano ye opale papa be so ka say yi ya me ba o untimi na no ya da kwa me yigidie bi epie ye papa na no den nam social media me ana me ba no aba pe wo de ade no wan hwe no ene de abewie sei na wo di mirikei e pa acho mama ya nyamfonso bi etete sa wa abrabom na ya wie enu ye ho akoba ne sa ye hunu abrabo so akoba ne sa ebeye musuo ene ne suo e de ama ye kra menye sa amfonso no wa wo mamudu anhwe mu bia ene watifie ne mani nyina so abrabo ankoye ni sister wo tu pe ba ko Germany ba ko America se yesi fie no mo beduru na hwe pefu ne ne mo de aba ne hwe papa ne ne ma no mo tweka no pia onfonso kesi ya de abawi ase ka opagya nkura ne mu mienu mpo a anka so nya ba beduru yaw onfonso de ye ne yegusu so ayeye ye mieni aba ye ho so a anka ebegyae mampanyini onfonso awaye ene won twa wu twa kwan kasa mre wada se odua ne yi a anka obi ani ba bia wo to akọ na enso wanu ani yi enti ene wo hunu kwan twa mirikatuo ma ma etwa na na adu twa so o man yi bagimatum si anyim ntuma on bra makofa mamo e pacho ya mo nyamfonso ne ma wi akotwa ho kwan nyame nhira ya okay eno ti no know your mistakes you odofo enfomso no amanfo gusu omu yi o eno ne ye kan cho na nwumire se ena nwumire no se utie Oforisuo Aboagye na pamfo afutu ya Osem Fomso etutwa omna samwa Oforisuo das yenche atifo ne ahwefo na omomutie ne omomuhwe enso ena yeda eno so ye enfomso kese pa ena yede to a asemi ene same obiti ne TV hu na okakai ye krete ye kai bi bi kan pa because se nyamfomso bi anke ente ha e wo kwan bi so ke koyenim sika ya se ne ma bi hu na anko yi ene kasi adwene ho ne confirm ene no ma bi a ye brawa wonte to me bi Oforisuo ni oba bi move pa na wo twen sika unwa yitin obi ma wo yi su tire jade wo yi Oforisuo nya de abejaida ade chia bo si wani sha yo man ya no anko Oforisuo ngane wa braboni na so yemfa na sa kwakutu wa bre pa Asem Mpe Nipa efia fo nipa bebre abre so ohwe meme wo fia ebi nyini nanso ohwe mu age na o ma bon kokorafo because of ma bia fefe wo mo ma bia fefe wo mo Oforisuo ma kejine wo Oforisuo no dey Asem aba o Asem o we Oforisuo po an kenye the weekend there ye better than weekend Oforisuo aba o Maka masa moonlight. Yeah. Oye Oforisuo. Ne sika free ni pabotuma ko di baabi no. Ya nya ye. Oforisuo asem na akofa bai. Ne de ye kan kura na obi nti yo. Ene sika obi afa hye de botom. Obai wakono obai. Ni nkasa ne no ma bia wo ye bia wo mpɛw. Wo so di sika eguno no. Mesra ne tutu meka ne dwane. Dwane Oforisuo do ma bia mo wani na wo. Ewo no ma bi hom. Ena me ne wo kasai. Efie ho ba ma sifie wa ne yesre no. O sifie wa ne ye wo ne bo. Enso wabobo sika kufu wo se wo de ko. Eno ma wo toko fie ho. He, obai mami jibi.
enkontano mu jibi oben so se wompɛw ofosu who waste time mfumso a wo ye abrasa sika no ebi ana sa protocol na ye ne sai sa time cement ne eto ne sai ena mfumso obi aye ntene obi tifi aye jojo no obi tifi aye jojo no de ne sa hye nanum se ye sa time sika na ekuta na nka mitimi tokota proto ena full proto ti bi esitan ena nka me so me ye frame wo na ka me so me fie ni ba sa sika no enti na no mo sika wataban sika bia ni ataban ekwa obefa so obesu sika no firi botoma continue sika wataban sika bia ni wataban ene ya obeye enfumso bia wo ye ya ye kache wantie ene ye kache obi ye bi obi kwakoye bia anadwi oba na wo kono be ma na wo so le wo ye nnuane koma no be ma na wo toto no makoma no be ma wo hu hwewu onfa ho okwa no wa wo apamo si abonten Ofosu enfumso kase pa nipa bi ye no nanka wonim se wo ba befa be man ama be man aboa na obe aboa wo Ofosu oba ni koduru ho no sebi watie fie no asem ama obe man no odo no Ghana ha be man tu kwa kodu abrochire se me mefa meyire no meka mo na abrabo no nkosoro no obe hyedade ade ketua bi se na abrochire ye maade ya eto de bibi ketua bi agina so agbo be ma esi abonten ne wonim se be ma no wo kɔ no wanya no wo se ne wo ho kire wo abrochire wo susu se nka be ma no wo ncha nka nka mo kɔmanim ɛkyen saa adwenbɔne nti enne ma bebre ne mema bebre wa kwanto mu a ofosuo won ba fa mo ka ni koyo nenso mi hunya nka ni adunti ene nipa bebe hyedem esu se ye mi hunya nka mampa mo kwabena mi hunya nka mantwa ntranto akua so mi hunya nka manye se ne wobre ana obema bia mi hu na nkura ye nachi na mi ni kuta no nam se adai wo se meyire na ya wo ye ekwa am de ni fa so no oba na menyi ni se obetima beto nkura ye gume so hwe bra me bre na me de mpanifo akwa se dai kwa am de na fa so ti oni no abrantie bi ti wiase asem bi obeka wonim uma chese bibia wo wiase bia wonim wo kasa kire no nyade wotie because wo se sebe ni nua no wa abrochire ne papa wa abrochire ne mama enti wontie suku wo so wonko Ofosu eduru mebi ho no a yeti ese eduru mebi na da hwa na tinki no mebi sika bi e ba wa kwam na sa sika na obusa se wo he ye nka menti bi kura nto bank baabi ka na bi kura na ka treasure bank kura ka wo enso ekọ tama na nipa bebre bre because of say mi hu yanka na aba na brabom no nti wa hu esanka obufo ni misanka obaru adotra Ofosu ko hwe hu yi but no nim say etire no nya na ebe yama ntu anwuye tie yitu ne chance mu no enwingu ana wo de pese e kache nipa da sene bia se nkachi ade bia wunua bi ye ne se ohwe obi hu akuro ane obi hu atwa ne de amia ekuro wunua bi ye no ene wo tere won sai kache se papa ye wo koi abranche wo koi ne sika ekuta no won so we ne busa se na wo wo de wanya bi kan wo ka kire obi sa braba wo koi o si suo na efre na sia na wa woni hwan wo bekasa no wa gye se o sebre wa no enne nipa bi akadem de nsa hye nanum se be me no wo makwan mu sebe sata na mempoko tuatwa so enne Ofosu na na ye kasa asemi ye ne anua munaguchi ye hwe hwan na wo se wo form chen no me ka cho mre bi se wo se wono be ma beba na kwan mu no se wo ba na kwan mu a tio ka ekuta nti se wo de ne more than ono ne de ansa no no akwalai budon moisha budon ya medase enyo Ofosu sani pano se yemfa ya de nsre na me de bia me ka se sani pa bi okosa situation yankopon san lifted nanka omra nanka wo hu se yes me hu yanka de bia me ka se o trauma nipa da sani me hu yanka ba o ka se bebreba sebe na ya ejimifo edumre bia me woni na ho e wono ma bi ho ye ka wutie ye ne o ye sre ye tiefo ene ya hwefo se ampa mfumso ne ya ye bi na emu mensa nko ho no Ofosu sebe dada na ye
na mmom sɛ wo tra ma no ma bi bitiu na sɛ nɛ utie we na sama ne bitiu Oforisuo na wala nti ɛhwɛ ne nko yanim na didi a ɛfa binsi na mmom nipa obɛbɛn a obɛboa yɛ no Oforisuo yenye ne yie na nko yanim that's okay miso drink no bi ewo dwa so saa na 5G miza no ebi wo dwa so aponto ne adintuo no ayiyo no nyina mizu ene 5G miza ebi betu aboa pa orofo yenko pe bi ni duduom ye to bi agu ye so to na yate so emfa so manager Daniel ewo 21st clinic ehwa overseas Beacon supermarket abawa sister sewa ono so etumbi ewo anomanye Mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University ebuakwa yenkoto mizu 5G miza na Sachi Enterprise ewo asafo abinchi one VIP car park no na edi enhwe ni mizu 5G miza kwa chi company limited ewo Apuemantamu Eastern Region Kofodua yenkoto mizu 5G miza ewo ho sana KF Kinju Enterprise ono so eni enum hotel eni di hwe ni mu opamangwa bro sana se swame ya na KF Kinju Enterprise wo mizu ene 5G miza Ketios Marketing Agency wono ene di mizu ene 5G miza eba ye yenkotobi na yemfa eni adwuma clinic of the moment 21st clinic or for 21st clinic ese men kan kire wo se Siatica no ono ne timi tu ase odi bebedru so ene tumi etu ase ya de bibre bia da free trimua no kosi na ase 21st clinic betu ase na wo de amawo ne sayo ntino Ghana fo agina tum abaso bode awi ase de ma no abibimam ha de ma no no enya asem keto akora na chese 21st clinic ko hwere di first yo se ye ka ayaresa ye de bebedru esapa de a na wi 21st clinic free mu enye ye da bia da 15 branches ene wo Ghana member kuma Yaw overseas oni afa radio na ben wo boase council quarters called Junction ubehu no ewo ho Accra Dome Market Sunwane Kraza Techima 21st clinic osinyi minie 0540311311 0540311311 orafo ye ko Europe to no aba na sabri ni anim achirim ewo South Africa na sabri no ye tu siatica yade no ase na anya siatica yade no kwa enti ene pagya ye fidie no eduru South Africa debi ya de bibre biada ye de bibidrop so ebetu ase na wo de amawo na wonderful appointment number no ya de kono 0244 915 116 and no yemuku appointment no we are coming to your doorsteps open one pay wabobo ano pay South Africa ho na yetu siatica yade na se na yade amawo some parts de na duru bi mo odofo na yenhwe na yemmoa won na woni bi na yemmoa nipa eduru ba bia wabra wote ase ne ho akere no enuti na Trawa Media Company ya fa ato ye ho so emfie mienu aye ba yi no amanfo ne ebedi dance ye se eduru ho na ye che nipa bodom pem ankasa ewo ya bro say ya se DC house ho ano ya na nya asem keto akora ni nyina no fadodo no efirimu orofo okru ni nete nsem na ya ntumu a ya na ye kirew mo ane yesu kire mo ye ni suo ebeba eno ntorofo ye mpentuma ne mfa ma kurafo nkato manager so ate saa ena nkoda mo ame no papa ewu agya wo mo no empaboa entade ye beje eduru baby a obi wo antade bi ase no mesere mo afiwe momentade nani na ho eburu abi na se hwiehwie kura no a ya na avre ho yesere mo enye de wahye na wokoto agu na wo de bawo bafode anafa de beka wakoma na se de be ya punu bi mu atoto wa brabom entumi abiebi e de amawate orofo emo ene anwane tin tomatoes ne side no nyina da ye beje na yemfa mankodai na omuntimi ensiringu Oforisuo wabra yede mo ne biasi omu jaso say sika fam paso dia odofo momo number ne go TV no so no 0598 55 9802 0598 55 9802 ana 0241 272 990 0241 272 990 edi ebeba Trawa Media anase Blazer Foster orofo yenyi bi mankwade wate said beya omuso ebetumi asere edi agu Oforisuo mo ye bi pen enoti se ye kan ya na yisuru kura Sompa chedi Express Group wo frew Express Group se men kan cho sa konto so nyina ye fa medano
Efiri se ono enne de amanfo atutu kwan na abosobo de na amanfo eka ho asem no enya asem keto akra. Efiri se ono kura credibility kase broni kuro mben na apese express group of anko a ontwe fanko orofo akwantu seminar ye fanko dan wate express group so betibi wako Canada, US, UK, Australia, New Switzerland, Henfa, Germany anase France anase Italy abrochimem orofo se wo koye adwuma anase okosua ngoma express group na mekamfo nam dia ma Kumasi Accra tema Isle Gonta kwa de sunyane tamali bibiani omo wo mo office wo ho nti aba me de bema no frɛ won ne kɔ ho ne no mo nkɔtena se ne wakɔntu se mina fa kɔda wo mo ɛbɛboa wo yie pa 0249000448 0249000448 express group ne ma no frɛ won no ne wo mu eni nkomo orofo koko no papa papa tu koko ye yare bone pa se de sisi uto no ama wo transe anu wa chia autofa o chia autofa so a wanhwe ye mframa bone ekomu ye betu din se we de sister we de se lozi mframa de anyu o tran ekomu betu din pa na uja na ye moja frimu eba wanhwe ye na beka se bi kura de ya na ayo nwa koko apapa e wo yem udwade a honam ayo hene wani so ayo wisi koko no yare bone ye pa na du papa me kamfo na maton bia ma na anwumire 3 eco capsules coco master 3 eba center na du papa bia odi ababia so omanfo tu aguso omofom na ehye omasi coco ase tuom coco ase no na anwumire me di ho dance e de kire orofo 3 eco capsules na me kamfo na bia ma medical card to say obi a won master na coco pa ne master 3 eco capsules coco master na me di ho dance no kolinaka ba dani he ba misti he ba apidank yeko na inkoto dribi over the counter for betumi atobi no mate so mfaso sa na apa ba ko mienu miensa bi na de tuko kwase a kolinaka ba dani heba misti heba apidank se dem kan no na wakọ akọpewi 0546107107 0546107107 orofo liberty conference na say duru hobiem awieye bre mama he ya dubuache oni food for thought nyame sane ahwe won wona wako liberty conference bi dia dance say adesredia wode kotu krupo twediam po ba se ya dom izu adom be manim no wayama wo mu ni nyina yo ma he ya dubuache se de nyankopon sane ne wo srade agunu so no nya asem keto akora odofo liberty conference we memre de di anim ya na chese ya chinechi ba akwa ka ho odofo 26 October 3 days ye di anim ya eno ne ko liberty conference no nyame be nyame na ne maso aye nyame ne ma Jubilee Park na dwumadi ekoso orofo said the nyoma AC Eco Liberty Conference num wadanse die no se unya bitie ya ka odon koda da nyina ebekọ Jubilee Park da memneda eno ntina akwankyera ye de ekro no eye nwanyo ene anointing oil sada no na nyame bekasa for mahini mu na nhira ne nwosra wodi begina anointing oil ne nwan mu no se wani enso ka kire ne nyina ye nyame asem a na wanyina bewiem dia eye memene da wo Jubilee Park eno ti anyontofo mbaba dwuma dia ye George J Minister KSK Frempong Minister Kwame Jidu odofo wemu na de enyomto ebedi nyame tata no sane afra na yeyim no obesi Jubilee Park so se kinken adano adanse adano anwanwade a Liberty Conference na mekamfo nam dia ma was a come be bless oh glory hallelujah ni nyina be wiem e wo Jubilee Park enya asem ketwa odofo ye ko ne dia kwanim ye futu sem no enya mfomso pio mfomso awaye no onse enne ama abrabo no eye betio na bitu kura wie enya mfomso ketwa bi a oyeye abrewatia Ofoso bema medase na machia yetiefo ensu nyina da na voso ya nipa de enfonso we ne ya ne bata nipa ho e ka brabo ne ho bi na se wo hwe enipa bi no mo a wo mo atimi anya atenetene e wo wabrabo mo a obeka kira wo se won kyerɛkyerɛfo ya wode wo ho to ne so eye won fonso a wodi nkan ye e wo abrabo voso be me say first fool is not a fool, second fool is not a fool, but third fool is fool. Say bia kwase adua akra yesi entua so emprensa na nanu wabosumo anim yesi yakọ emprensa so na de watena wa ba ko mienu na wasa atena wa ma miensa ba beto so oba bi wo ho fo so be ma ye kasa ne ra ho ne ho nyame apagya na kosi mpempenso bi a wotimi hu say yes oba na ebe ye boni den e wo society ni mu
baby abeko bia wagidin asafo mu yade ede ne yenhwe so de ede ma afoforo nanso se wokai nachi no hwe abrante kwa bia wosi so wantie futu ntokọ ba ne na mu ma sa abrante no e ma ne ne gro akatima akapenya gro ibia aya na ne wura ho ne wo se eye dan na me ye sanfo nso we sei na me nua no mo kasa ofo so be ma awo ya ne ye hwehwe akira kwan pi ye ema anaso oba bia ni suade hu na koma suade se oba wi ase obetimi awo na so enye ni nyina na Nyankopon ye se ye mra ne ye mewo obi wo ho awo de ne se oba ye afoforo ye na obi nso hofo so be ma ne mfunso nti enenne ama awo ne bi ma no esan se de benya bia no na ye tugu ye nim se nkwada no ene ye madwoa no dodo na esan se ya nkasa ya ama ye ni ama ye ho so ni ye gya ya adwen nyina de ma mementi no o koyi we gwa eden ya asafoforo beba memo a me ho obuna samu amota memo a me ho nyinse baba nsa afeda go dwane no oba so edi akire no akwa koyi ade negu afendu bra nyame nya na domo a onya bempa bi mani nso ni mo no na wo ho ayeden e ba de so fo so be ma e de ya obehye wakoma mu fi se wankasa wo hwe wukuna wo gina ho na wo hwe akwada bia na so oba bia akofa na yen se ni pemu na so timi ho se ba bia nka waduro no enye be ma wukunu o se nka wo yedai okofa oba bi ti se nipa koro na so no ofa no esan so no so hia ba enti ye ka kire enipa nyina se enye awo nko ada enye nyinse to go nko ada abrabo ne betimi atwa afa na nyina da o sorry ya wusi so no yetufu bia se hwe wabrabo yo wanhwe na brabo ye ne wakofa yade de ato ne ho so ye ka sa hihya wakwan yo waso okwan ne mame mane mane kakra metie sisi timponim bra o ye na adwen sa wo tie si timponim no na timpom kwan yesi tie na madodo na wo ahohiehia mu a enke ka wonko a na nka wo hu se ampa enka besa komachi biem oje nyuma wo se enka ma yesa wo pen suku ya de me ko bi na so nkwada boni semti ma anyina me ho asua de wo yimedi wo kwan so akwantu ewu ko bi na so ayonkogro ya ma abokoto anya tirente no enam so amasabre ye kasa yabo wasaba anasa niema kura pasa ye bisi basa wusika samu a wutsi so efefe kama ye ma wo wadwuma ye gina ye wode namfosem ena mibo we bisia ena midi we pie ena ye kwa ase ma asem megro medamase ena wode aye sa na ne wabofom wo ma na wo yi scam o mu de ne wo sa France o ye kohwini hwa na wanhwe wusika so ye ena me ne wabofom sa yesre wo na so fo so be ma meka kire ne ewiase man nyina wo bia wo tie ye se teacher ni ba kope ya wo wiase eye mistake ye ya funso wo mu a ye de ne se ye behwe ne yesua bibi e de aye dai e de afri funso ni mu ne amana yese susu dua bi na ya de anante wa blabom sometimes so no enye ya nko asa ye ntena ho ma funso ne ye meye afoforo bi o madi animu kan na o mu ye bi ne ya ye ti bi da ye ma menom kwa wade wo gyaye esunsu aso papa be na de bre wonom esunsu aso bonne be na nkwada no so ye de achi na de bre yen ye betimi asua bibi de afra afoforo de mu na ye nso ne yankwa ankodi wo machi ankoto frem nte no ye hwe na mistakes bia ya ye no bi de aso no wade amana chechire no wage ne ho anyemesraw it has already been done mess na why ye mesro enfan so metri so anasa okon so na nya mududu de munya du ema e basa e betete wa brabo na say no forget the past na hwe wanim de aka yanim no e na draw so semfon so na ma enka wunya ade bi krampo nyina so enka se da bi se de ne men de se me ye ni seye ofo so be ma yese aboa serewa wagege ne bagura na wayi na ne de ato nchen efi se hunu bi penti ena ya ne ma ne ye sente no yenhwe na mfonso aye ye twam no entwam de aba no abawie past is past let us regret it na ye hu se say na se ye nte no ne yakoye ne mama ne ma nyina so akoye nti yenhwe bibi amfa mfiri ye mfonso ma ena dachi ya na ema ye nya enuhu kese na be ye bedi anase ho kese beto ye so nti no yenhwe na emfonso bia ye bia na nase di nkan ye no yenhwe bibi mfiri mo na entime mo aya brabo e woni nkoso mo foso be ma me da okay odofo wa ye mfomso paawo emfomso de wa ye bi ama nwumire bi akwa wotie bia no wa bonyenye owura ho na nwumira sama make actual say let bygone be bygone de atwam ye mani ntwam ko na kakra na aka no ye mo ho ban wate
05513131 05513131 05483131 05483131 hello Oforisuo yeah Menko media me don't grada fringo Mr. Enoch aka Nana One Yakope Oforisuo baba Oforisuo nwase me yakan yeah na media mekana say me she mabrabo asia me shiri me ma me monchen na me wo be 16 years ana me ya majen say yasia brabo no say isu no pese wani yakoko na yede ahenchele show de asa oburu na ntani enti shiri me ma me monchen be 2015 mu ana me bedroom kwa eza sem de bobera obozo na enfonso a me ye ne say asase no me de masem fi mani so ena yen fonso a me ye ne so nipa bia wo yen fonso na se woni ba ho so ntama etili ema wo sakire siri nyema a wo ye ho fonso na betime ho pa yale aye friends gonoria na benya bi pen ni nyina ya masem ko ye na so metra sigi hu se se masem me ye e de yare abrane e de sikasa ye ani sikase na ba dia abenti a ninja sa nyema we nyina na ne minto baba akopɛ ne ntina na min se di sika na ma pom de so ho antome ufosuo no ba no maso ni nansa o nanso obi bia de e da so tim ama isi a ehwe no admira me no kasa yi enti me de me ka tini tabi afa sanfoso no ba suamu ade na tire du firima wo de tu akofofo me da so okay hello inti fosuo yeah fosuo pizarro ni do gesu Maton Canada fosuo chesa ponyankupo wonshira na foduaso amu ye no eso ani do na fosuo adaro ma mefa konya so na nti openikasi ansoma on tinkers emu eno panyini wo sabre wa jine ya wo chi medi den ogudin tag barber shop okay na fosuo me koma samso no fosuo enfumso asama na waka nipa bie de wana se abodie bie ni asasi so a obaka se enfumso ni to na ye mfunso a eko ne nimu no na emeye sia na ebie atwem na eka bibi kire yen enti se wo mfunso a obere se wo so ama etimi nyensu so sabi brothers am nsu so bone waka boso a du ba bia be ha gen tan se wo fo dia de betu ane se fita na ofa e se sa wo se ba bia wo de to no e be to yi a intimi ntele na topo e do so die ye ni pe die amfunso pa ya ho enti se bibi ba na san cheya no akrakra na ma wa brabo enyini atumpo wa askifoso pizarro kinkes macau no okay hello baby afrefre odi mi nua ba yeah na so free touch my yenti o mame okay hello okay yey okay ahudi lele eja tiatro As I said, yeah, oh yeah, obi paja ni so. Ngame de beso so reciprocal. Faza bombo for wasa mwabeti. Eni bishop numba eno so mafia papa. Me chama de so content ba bega from that. But also for san here there. Kama pa. Oh, contribution no. Bema ni flash shesa. No beti oba pansa no. Oba Nigeria the video contractor. If was so be any papier of her. If papier was one young for so that he may be canon. Na we mani kuji no se ka Messiah the Fred man. Some for try me can me do for her.
ade ba ko se be ma bra bopa wo wi ase e ma asemo ofesiko so ye mpram mienu wo le na mpram mienu ya na miensa wechum na ala wuze mu ni se sa mani na so bia ni fo so ase bin to dia se wo so wo le so be wa o be di ko o bi ku accident to me ya ka se me ba ko tia almost 20 good years ni peni ba ko from Nigeria e ba hanan ka plot kuta 1.5 amenya de da kwa ho ma sentiment ni antobi e me ma ko training site o bi tre problem ti ma ti se ofa ndu me de ni futuo ka sia di ba ti to me ma no ko ba ma wo sabra bona nko ya wo ya mo boda bi ti me se ofa futuo no e fo so bi o ai ni no e sam fan ko ni e men ko di ni dedi o fa na ko pon sha no ta o ma me okay hello Rufo yeah you very saying is KGG no okay yo ofo ana de mu di bia ba mfumo so asemi di e beka bi ofo mfumo so de nipa bia o yi nipa bia mfumo so no na mu telefon se be ka fa che kwata na Instagram ade ofo wo ya akwala ana se wo ye abrantie bla o bono wo nam gatus o ma me no papa na so peni bia fro atufo se gata wo nam yi fa bi en fam bro so wo se ni wo ye no ana obeye mu se nde mu pro aduma boli bia ba ku no mu probi mana kwakoya wo no mu fre ma kwakoye na wo nyan kuma no mu nyina na mo gan se wa to abla bo ato afine ni bie eni wa fa nti 24 ho na nkoda ho no musuma M24 e kan se nipa no wa yam fumo so wa mtu na bla go yi nti na sa ade no normally no nkola wo fie so no musuma peni nti e be stress obi bia nti sa futu ye na mu dia bayi na obi a tutu ni mai ye san se wo be hwe Nigeria tumisa unse nkola no mu free abonti ba mo be bopebe na peni atum bi kan ola be big na sa se M24 no wa yam fumo so o man tutu mu ni mai nti na sa ni mai nyina akoso nti ni afutu se ma mu dia bayi die na de ya da masipa na menka mu na o ma mudi madin so etumpon mfa mai me da ase okay Hello. baby afre Good evening, Osei. majo so ma me Fresh kokobe. no okay ya fra wo say Fresh kokobe. jo Eba se fa me ama. Fresh kokobe. yenti o Mfunso asem na wake. Enya asem kutu. Asem de ne de ma kabi. Because me na buy me fresh na buy so I make you so me ye. oh They say mo sa di we be to so le di ne say ma ka asem na ye me. Enya asem kutu. Mfunso de trade ya bi. Amen ne kwa me di suja. Maybe we the my idea is the mass need you time more until we be no okay hello baby afre udi so ko phobia no okay pani afre wo say na kwete yenti o but so anya mu program ni ye anya de proper na na kwete ma one so kakra wadawro ma na twe ho free TV ne nche ma me na kwete oh akwete timi nguram akwete hello baby afre udi ma one so ya tana sandu nga tefu prince abofo no okay yenti o pomso ma mo ka die ene de mo ya tuma papa oh pomso na MPC akwaya ene omo ejane bi na tebe obi amomo do so amon ko to aba na mo ko yi speaker ene mo du pani ajamboni ndi mo ko yi NDC ni NDC bo so aye free ya mo jampo mo ti pa na e bu na ya bu ma mo gadu parliament no ndi pomso ma ka ne de ma kan papa MPC bo ma yi mistake papa ko na awana mo yi mistake ni fiye ko do parliament ni na mo ko yi ayi so a speaker so na ma ta ko yi NDC ni abno mo jane bika jandi MPP kwa mo nko na ndisi bo na muru wo mo na mo nyansa mtokwa basa dia enem anhwe ya Manchester no ba ko penepo nti etimishi efimu nyina ntokwasi parliament wa emwa kra hello baby afrefre udi pa chamo free agrawi amuase okay ame yonku bi wo ho me kai ne din mebo yenti o wadam fono ya plana ajawule se wo free wi amuase wona si kro no so hu so wo ye hoho
Jawula. Na we wadaso wo wiam ase ho. Daka wose. Odaso wo ho. Oho pa ba wa ye bra kakra. O da ko me ba besra no. Da ko me ya me ba besra. Me yo ko pa no. Ya te ye me so anim. Ayo. Jawuli. Na ye be ye obi hu ade ohu me no de gu mi so. Me fom so do. Ade ya me free wiam ase me ka me ho ko be pia free ba ye. Pani yeti o. Yo. Ayi me de e da wase no na pamfo nyina. Da wase se no mafutu amodi amaye. Efo so de aye bebre esi so e de tu adwuma mu ya ga so ansia aye mfom so. Square say ye truko na ye say ye na ho de o say ye ko. Ye nya ba bi jina no. Ye de abrabo bia ye ntimi anko. Ne ye say ye ti aye mfom so. It was one de Oforisuo e ka ti e ka ya ye bebre nti aga ye de ya putisem enkachi kemesa abon contract ye ti ya start abon foforo nti na wase e afutu awde amaye no okay ye fa last caller hello Oforisuo ye apom ti den eye pa e de akoko asi Oforisuo Mr. Obedi ni atoro order okay ta ya tailo weti na amina madon wano na okay ya no oye de na ya mabo wonkai de yakupon ya mesi ifu na ni ya la mado mtu task na mo why beto task ni nyina mtu task ni ya mo beto afada ni hu nyina o Oforisuo isi ano ta ya ta de go dia ba wotu pra opese wotu ai beto task ni na ma wotu yo le mema me ho ai mtu task na mo kama pra mate na ngi so ya mo da be na me ya information obi ye ntika ro de sia ki we ya ne nembo information obi ye wonki ende na wala abonema isi ara onema na obi ngen information na obi ka kana na bi am yo ko se ndi inde efiki na mo ja bla nya na me ye de ma ta de ya mu yo bi na mi ko ka so okay hani adu ofre no enyina ebesi ye fa ba kope hello na eyi madam ba ko no eyi e kan fo pa ko ken Oforisuo ye bonza me eyi enye izi ena yi kan se eyi fo ni mi te gato ma eyi agbagbago gana fi eyi mi te fa ni ko ye fo mesre me show we kura no ekwa bi so no menye politics nti du ba bi na pana members kura the politics iwuramu ya na makoma kura nhye dampe every say ye ne MPP fo neko ye ne NDC fo neko ye ne cheda eneko ye ne yellow fo afafranto fo enekoro ye nyina ye Ghana fo enu nti no ya adwenkyere ne ye kwa kire enu nti se obi ni wafa na nkyere se wo ye otamfo enu nti pempi ya na metai ka kire matiefo se akukọ bon brekuo bon hwem na yidi ope na kofie kotrase tie mesre Ghana fo ye kwa akọkyere ya adwene maka kire abata nyina se onchi oma omo ode oma pagya na de no ntu onfo se de be ya enkofa ohaw bi emma na obi so enkonkopra enuti ye ko akoyanim yanim ten na ye ko we ene Sompa Asem Mpe Nipa no we ne dia santima age atum maka kire se aha asisi semapo menteme ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apene po masibre ni ade amaw tetetetia ye ko computer so dwedie so mo dia tema ma na everybody won shira mo bible si go who perform everybody be shira so mo ku perform everybody shira mo no ni mo kese perform so be mo kese ba fa ho sha dwumadie ni na propose prepa obo de ponko onyame anadoye dos wo de beye pampo ama woni wabushi Sompa achedie 2024 enyanka ene performance Aboagye ade tinha ma no tutu no oba mi tini kura so wa ayo senior me de ade adanka
padwumadie so orofo awade ne kwa wawu awade ne kwa wa papa se metaka na fidie wezo se yakukuru soa wa ne so eden sena oba bema wo be wade na asema meka kire wa ne se wo wade wo yoba na bema wo wade a wade bema wasoro ana se wo ba wasoro eno na yebusu obi se ye ka so obi asoro no eye mpaso na wasoro ana se adwamammo wo mpaso ana se sei eno eni asem a eda proso a ene yebetu no sre eni abasa sani a obewade na media kamema adwene ne se ka wade de wasoro no the word wasoro no eho ena yebe stress ho ena anwumiri pa wade de wasoro na de wasoro no yebusa se mpempi no ye kase obi asoro a de be na ye na ba amanfo tirim omna samwa no de asem no ma odi abana ovoso yenche ya tifo na arefo nso yenche wo mo odi fo ata Japan baby obi a odi fo me chiao o Assemblies of God Putuja branch baby obi a na Dr. Yoko odi fo Samuel so ye chiao ana pram so yen na baby obi a chiao ovoso sure asem na woka ye kaso bia sura ya na adwen ba ko pe na bu amanfo tirim yo kofi osu wo Germany wo tie yen kofi tie o foso be ma asem ya wakofa ba yon me na samwa me withdraw my statement that na me chance na me dwena no ma be ho asem wi me wo na enkrofo bi bema bi one ne namfo de asem beto manim na asem o de bae ne nyina na ye we ba se akwa na emesi ni ni shika wanya nyina no o de hwe oba nesen chesa asem o yofosu o de hwe oba nesen oba ni wie nesen no a okoye adwuma no hospital okoye adwuma doctor na ho no every gen oja we na simon fa we na nya hwe do hwe no sukuu no me na meka cho so oye mesi ya adwuma mu ti asem ni mesi ya adwuma ofoso meka sa asem se me omna asem ma metie yi obabu ade ne cha me kwa menye kwa be so menye edu mrebia ofoso abrabo ayebo ayekọ bai ya na ye kase obi asoro a muntie ne pa ye se for ba wasoro fe ba ma wasoro enye mu ne adwamambo kwaku and the word wasoro no eno na me pese chief question nso pa ye kase obi asoro a enye adwamambo woni made na wo komu no woni mu de ewo ho but han pepi no wo je resu premani ba obi a first no se wonnim ne yesu premani ma oba bi se premani weye premani weye se ya yesi premani de se be preduasa weye dwamanfo ana obi o dwamanfo na ka premani dabi obi a wo se a wo yo e ka na wo yo sika kuta na wo mu se we ade we mini sika ba meto ene first we premani obi a sabe ohun ade a ne boden na enso sika on hu nyina no on fa hu obeto e de aye no e kase o ye premani by first na kase obi premani eso o ye sabe dwamanfo ana se o tutu ni dabi ofoso ye kase obi asoro a suru oni mu muntie ne pa o enkosoro wo hukunu so enkosoro wo yire so nemom akwantuo na wo ne hukunu ana o yire tu no wonim ho nim de wo ho wasoro wo ho ofoso se wo ba wiase na ye be ma na wo kware ye de ma mienu gina ho wo ba sabe won soro ne be ma wasoro in terms of the meme kekan yo mi cheche mu yo mi ofoso me yo ba wasoro ana me be ma wasoro mu nterie pa unya be ma wasoro awade mu wasoro awade mu sebe mpratwum wasoro ampratwum wonim worship wonim de ka ho ayeye ye kasa kire wo ye ya tese bibia mu no kwana left and right nya wonim de wo pese wo kirem e wa wade mu ofosuo mi donya me se ofosuo wa wade enwu da
Okay, kwaku sa topic we mame fanshi free game. Mame fanshi free game pa. Ma hiti o, kameba o. Ma hu se wo papa. Pana members way. Kameba sorry sa next time mo mon kaso. Me no ya dwen. So mo sorry sa because ya 50 program ase. Me no ya dwen. Mo sorry next time mo mon kaso. Me no ya dwen. Okay, yanko Obo Heba and Medical Research Center in the Between Comosa, Pro Services, Pro Semen Cancho say, well, Juma no bema na conkind obey ni ye pa no the amount. Na Pro Semen Cancho say, said you obey Siamu, Juma na ye kama no, and no, and I all say. Ye kwa na ya kwa ye meeting na meeting ye kwa China na ye kro na China na ye kro return ticket na no sikapudu bi a wode atudwa no eno na wobetua airport transfer ni nyina ba bia beda hotel beda accommodation no breakfast ya obedi nyina meeting no sika nyina no ibi procurement kan kro say ni nyina no eye woka na wokọ na makọ ye meeting no wadwuma nyina no wahyehyɛ ne kama ene wo mmra no na wadwuma no amu ayere ni mu aye den papa the amount eno tiefre mi profo na said ye besi akọ meeting no ewo China no onchechiro mu kama pa 0244924573 0244924573 and 0503719515 Imi Pro Services and Asem Mpe say bre na ye meeting no yanko e ma na nye fepa orofo wo pe office na say wo de adi udwuma wapamango Asem Mpe say na brosa na se ho office na ewo ho no ana dankra na ewo ho no emu so papa say wo chichechiche mu a ebetumi amanyoma konkan pa wapamango Asem Mpe sa obi pe office no de ye clinic office ya wope na wode aye bank no banking hall no duru bia o pebi na se wo so ode di udwuma so bia ebeboa pa amanyoma konkan a opamango abrosa na se oni nom hotel ene di enhwemu ene ohwekwa ho pe ena abrosa esi orofo opamango se menkan cho se bra na mo nhyehyɛ ya mo bɛhyɛ na amanyoma akonkan edi amamo no bra na mo yenhyehyɛ na wo fa store da no ema mi ankasa mede mani kotu awisu ya mehwene santem akɔhwɛ store da no emu so papa ebeboa wo akwani asaso odwumadi a wopɛ so udidi bia frɛ opamango na ene ne twetwe nkomo ɛwɔ store da no na ene no enka ho asɛm 0542465365 0542465365 and 0244375611 yemfra mawe na opamango enyo so na nyoma enkonkan de woba no anya tenase na yeko enko anim eya asemo eya asem kasio wa Asem Mpe Nipa dwumadi so esisi sema po menteme ho ase eno na de beda so mpa Asem Mpe Nipa ne apane po masibere na ye de amam eye yade a ye be mo wakwankyere se de be ya ho beto me nua ba no onya atenase oba pa bibia bokọ de Yami adum bibia ye bokọ dadi maame na ye frɛ wo sei ache ye frɛ me adwankoma ache adwankoma firi hin na baaye ache me frɛ Breman UGC ache maame wo haw ne sei wo dadwene sei wo nkɔ dada ne sei a wo de abeda so mpa Asem Mpe Nipa se ye nkɔ moa ache numeri de bokọ and then last Friday no pacha me ba say na mka say me nya abrante bi na ne wo ho abrante ya friend say Evans a champion kwakwa champion so free him what he pacho free pacho te Breman UGC and no free Asante Asante Achim Bachan Asante Achim Bachan ana chese kono ngo side ho Bachan okay ma me entie komo ade ba he ne hwem wa ebetumi de aboa wo Daddy Mpacha numeri de bokọ na me ne abrante ne na ne wo ho woni ne wo ho sesei okay ya hyehyɛ ho sɛ nka daachi bi ya beware okay but actually as I catch him some afanachi but so na nya no kore wose wafanachi Bachan na woni ne tena wo sɛ mo bɛhyehyɛ wo sɛ mo bɛware na adi mfinhyi asɛi Bachan ko 5 years Bachan mo hyehyɛ ho kokoa mu anase mo hyehyɛ ho no maame nim ono so maame ne papa obi abusuafo ya we okay Bachan ne maame ne papa nim but
ne maame nim me na ne papa mususu nim me obi anim but me maame na no de no onye sure say bia ye betna for aware anase bibia etisa etisesia ano de na esie okay sesia ina me sesia na me ne no but na me ho mfam na me ka kire ne se nka omboa me na nka ye nko hospital no nhwe me but no ne ka kire me se mafa na chi me ne bra bia ye friend Thomas ehihye ho Thomas no so wai Pacho free offenso edinase kwan no so Pacho ntime ka kire ne sa asem na nya no kre ntinka omboa na nka ye nko hospital so na ojimechinie se eye no kre se me ne bra na ko ya de ni kwan se ye nti ema mebo ni dua se nya no kre na ode to me so se ye no kra Antoine menini ntema onhwehwe mu maye nti efiri ho na me se na bra no ho mfa no na me so na me ho mfa me nti be ye nsem bebre me frɛ na echina sa o mfi me na me ba manyim sanka me de ba betum ani na nka maboa me na nka wahwe me ama me ho ato me na yakoda ni dua no soso ka chenyu media bako na kire se wasem a wo kan nyina semeti ni ye na matie 40 ni ye dia na kire se abrantie no a eye wo mpana no so ye friend say kwakwa champon se wafa na chi pachan na ye no kure se wo so wafa na chi damba chode bi anya no kure atiefo ntie mi ye pa asem we no bi efri manim enche abrantie bi a ye frɛ no Esien eduru baby me bono wa fidie we so wanka no kore esayo no tina ekɔ nanim kakra no ade chi ade sa no na ade no emumia eno ti maam yi na so di ne de sei acha adwan kuma maam ya adwo asem no matie na mensa ba bebusa won semfo ba ko mienu miensa enum bi mesrew se yenka no kore se yeka no kore wa fidie we so a na se yekɔ ba bia se yekɔtwukosua yekɔ ba bia se yedusu ogu fom ne adane akire nananom abosomfo a o set edua no omofa na yaresa yenya media sesi a woto owidie mi osei okay daddy me bodua ne de na me ho mfa me dada but every last month besi this month me wo ha na me ho twetwe me na awode me to say de me she fridge mu no ena to de bisu so ameso da ye na sa ya de da boy no mo say enye no kra ye me na ya de da me ba a friend ran ne no me kokete so me ntiminda me su sa akopem say ade be chinwe kwakwa champon onna na di ni sika hwe wana mpacho de bi me na me boa no kwan be so okay I'll me say maybe a train I'll me say memboa ne nanka onye insurance for driving license and I'm a boano na de to susu mi no so I'll me say ya china tum ntinka memboa no nanka yembeli no and I'm a boano but if through hono misu me kwa ho chim na sem ka se omboa me ompeso obeboa me ompeso obefi me all because o se me ni obi fufuro akwa hihye ho what did you say Daddy Mpacho me call 28. Bashan. Ne afunfun mu adoa. Wanyine o. Hona mo nkyere sa. Me wo ba akura me fu se be 18. Oso what you say? Mpacho me call 28. Almost so afunfun mu adoa. 28 wanyine. Watwam pa. I say what dwan yankasa. So. On se mema ni nyina ye o mo wan fi awadi no. Oba panti sesia anu a ye kan no edua na moboy na motu ho na mo se mo kodane Daddy Mpacha na mitu ho am no mo se nka ombra na nka yenko conform menu ho e wa Breman West na nka yenko hwehwem but me frɛ na oye me na echa na sa na last month me ne me ma me kɔ ho no mo se ye kɔ ye na ye bisa na ye kɔ bisa ye na still na me ho ntome ye twa akokɔ ne fai odane ni yam sei bacho 2
na echi osan ekoto baby no wuye but still na me ho mfa me hwehwe mu no so mo so wadane agu me so but every day na me ba ha me friend na onfa switch off and say odum ne phone and so de me number na to number busy sa oba pa asem a wo ka no eduabo no de kofa ba ye nyina ye nnemu asem nyesa ba chane skasem susu sikasem na asem ne sei okay skasem no na ye almost be 3,000 plus no ka che me say enye no kre 3,000 enye no kre sei o si scanning so sa enso 3,000 una de mano bachan to say na me ka say o ya chinu tu mu no na o ka say me send bi ma na me send na face so di bi ye driving licenses na o di bi ye nyoma a wo so de ye but e che me twene no o mfi me kopim 2023 sa me friend so no mfi me na wan kasa na o de send no wan kasa no ya expenses wo boy ne ho na wo susu se sika sai na akodi be ma no 3,700 so say enye no credit. Ono so say na abedi no kwa champion. Okay, ono ankasa de on kan de abedi no ho nkyere me. On nye on sesen kan hwe nkyere me. Ba o se me de na enye no credit. Oba pawiase wo hu. Ma me ka asem ba ko nkyere wo. No credit ne ka den. Na so se wo yire ho ka no credit. Musuo ne esan bi ewom bia na so ho timi san wo. Otemase. Bachan. Si edi sikasam no to nchen a kwaku champion so ofiri kuro be so Asante sorry first me try meeting asante be kwai and no me no udi komo kan be kwai na nso so no wo mna samu asi cross mfiri ni kurum oba so ofiri asante be kwai na me buseu se kwaku champion ono kwa ne wo boyfriend. Okay. Yan kan okura wa ha. Baby a me kro no ye ni bre so. Ansa na ye beda ni dua no. Ansa na nananom bete ase na dua no ye bibia to fo me befa no. Ye nokura asem. Fere no owo de ka fa nyina mo ma me wote se. Ada me ka kire o. Na so so wo pa mu ka wo nokura. E wo se nyankopon yu firim. Bashe. Kwa champion no ko anu mpena. Okay, apart from kwa champion there me no obi ani ho biem ba before say kwa champion beba na me ne bra bia ye friend Thomas na e wo no kra okasan ko ni mbetna but ya anye bibia so bra kwa complain say me ne bra Thomas aye bibi eno na edidua abone ni nsensem baaye eti kwa champion asem a wo ka se wafa na chi ana so no obi akoda obi akodiu no enye no kore but apart from on me no obi ankoye hwebiem ma me sabu sa on prince aso asem kwa champion dia to so no ana se kwa champion asem wa ka free so no na ne mpra no agitum boni di so mpra no apart from kwa champion ne bema bi ankodai dan pa sure there apart from kwa champion me no obi ankodai bema bi asabia kusabia nya do obi anhu to ho da dan pa sure there ne si den na ne obo obi etimi nya wo. Okay, sorry oduan me na me di kan ball no o ball ni duan sesei o ka che me se me ne Thomas akwa koshiem enye no kre na me ka che ne se enye no kre dia me de antoa enhwehwem ye me ne ntem asam maye before say me yes na me suro so obewu ntimi bisa ma me bi se sai na ye dane no na o ka che me se me mfa nsuo ene bidie na me mbu nkotodwe na me nsira ne se nananom me sre mombo me emfunso but still na me ya na boy no ho mfa no ama me tutu ana monko boy no se o mesin na nka ye nko da ne dua no me frɛ na o ye me na echa na sa ba na metie mu program ti me frɛ o na aka se ya membra ina frɛ o na mamba na me shuru na me se me de ba betu moni obo kwa champion dua no edi science na wo koma me ho amana mo akwankyira wo ri ese wo dane no. Okay, me born Sunday na awiam ho kakra na me frɛ maame no ebusa ne sɛ mabo obi dwanti minim sɛ die si dane no na ɔno ne kyerɛ me sɛ mfa bidie ani nsuo engu adiem na me nkoto na me mfa me nsa embubo maame ne de on free ha sɛ ofri kuro foforo so tude bidie no na de yi
na me di nsuo na ma me kotoye na o se menya de anto anya ma ne de kire se enya bra no eti kwakwa champion so yare kakra hu se dua na nya no me pa cha no yare ba efri ho no nti emu ha na me frɛ na no mfa no nti me bompa ye senka Awurade mbo an sa na be ya bibia enye no ba still na okasa na obre na oti so be free last May ho be see this month no still na o yare but wakoda na egu mi so me call baby o so adana egu mi so na me say ka me ba ofi so be mama na nka ma hwehwe mama me na ya mabo ame ubo ni dua ne di senya na hu so yare okay me bo ni dua no edi bosume na imu ho no na me hu se no ne ho mfa no ne ho dodo no na okasa asa ote so na oyo bia oyo korokoro na ne mu odo ba efro na ne so te aneti na chere se asem a ode to so no na nyampa bachan usu bodua ne sei bachan me boni se asem no se nya no kra na me ne ose me ne Thomas aye bibi na nya no kra na me ka se eye no kra anto anya ma nhwehwe me ne one Thomas ne kwakwa champion semmaye sana mpacho me bono wada so da ya mo so gina nsuo ho pen okay nsuo ho de mi so bi de ba ya me so da ya na me hu se ya deda kwakwa champion ana se me so da ya se mimi su se boy na wu mimi su se boy na wu ba apart from any de me so da ya hu se me na mo nsuo ma na se bibi na waso da ya hu se kwakwa champion o gina nsuo mu ana so mo gina mo da nsuo pen okay ma so say adeda no oni number bia ya de na but nsuo hu de mi hu bi da asemi ba ye no esanse na mo awofo enim se mo ya yonkofo a mo ba beka mo ho abom da chi bi se mo ya wadefo no duabɔ no ho asem ba ye no o maame wonim kwakwa champion maame ono so na so ate ba sure dua sam na ba kwakwa champion nim ne nan fufu nim na nua be ma ba akususu nim but ne maame ne nim na dua no so me maame nim se mabo boy ni dua ena me wo famo ba apart from no die minti minche se ne papa ni manase ne papa ni ba se dia asem na wo maame aka okay ba sa na me maame fi se nya no kre asem na me ka ne nya no kre se mabo ni dua ba echire na obehu sa se yare na me yare no boy no so yare na me wo fa tu kwan ko baby nto ba ye hu se enye se na metie me so tie aneti ba na me sumi shiro se me chieche ma akire me wo fa nti echire na me chieche mo chire no na o se ono nje sa anyoma ni ndi nti me ma me na last month ye call Brahma wes na ye ko hwehwe mu na o mo si dua ne de wo ho ba e wo se omoboa me nanka ya dane ye ko nsuo no so ba me twe me maame a o mfie me na me se me de ba beda ma nanka maboa me den na hu se kwakwa champion wadane dua na gu so okay the last time susu asem no ho kire na ofre me o ka asem Monday ni me nya ho nti me frɛ o ka kire se ye sofu bi afre me se membra ti me call no se boy na esa asem ne ye ne nti wadane dua na gu me so ba me frɛ boy na frɛ na o se enye no kreda on dane dua na gu me so na me se me de ba be dam abra wo ye wadwene se o dane dua na maame ne ma wa kwankyere no sabia ku sabia nyado na wanya obra na pache fru ho besi last month na ye ko twa akokɔ ne baaye na o mu ka che me se nka o se me ba ho mbusa me se menya me period ana se me nyae but me o mu twa akokɔ na ye no na me o mu senso ma me se nka me mfa nkɔ ro me ho wo bata so na me ka che o mu se o mu twa akokɔ na me nya me period na o mu ka se sa dia me nkɔ fie na me hu fie na masan ba nti o mu pamu me free confidem ho na me pie nti me call ho man last week Monday no ukwada no mo ka say ukwada no conform no beso ebeso a conform no nti membra nti me koy nyame ya do me koy na etwa na me koy nti o mu ji kosua awon ma me to kosua miensa nti papa ni tu kosua na ba ko efri toye na oto
mienu na mienu no koye ba kon de frito wɔ n'anim hɔ na ɔwusu ne ti na mse me de ba bedam ba ko na frito na ɔwusu ne ti no busa no wɔkyere o musai okay me busa no papa ne de wankasa bat ne nkrofo na ɔmo wɔ ne nkyɛn na ɔmo ma yira bosum dem na se eti bi sisi hɔ na ɔmo ɛka sɛ yɛnkɔ kopa yenkɔbɔ mpaye nti yɛbɔ mpaye no na asɛnsɛm na no kaka na misuru sɛ nananu ne animindi osesɛi nananu ne animindi na mo minhu sɛ ewiase bibi wɔ hɔ nti na mi misuru na me maame no sɛ adeɛ na da ne but me nsɛm na papa ne brother ne ka no ɛhyɛ sɛ asɛm me ma yɛ bibi ana sɛ bibi etisa na msene de ba be dan ba me dan mintiminda oba pay medical kanchro se fere ni wu de efanyina mu otima se meko na menne obo heba kodin komoti madusu abasisi a hwe mehu bi pen adwuma ye ya che sede wonkomo na si ikono sede mosemo kobɔ mpaye no sede kosua ba ko no frito ye no maame no kurasem bi wo hɔ a me kwa ba kodwene ho ne beka wate bashi se wo ne be mana ye bibia ko ne beka anye sa kosua ba ko ne frito ye no asikyire wum kosua ba ko no a mistakenly no e frito ye no ya akwa asem foforo na ye mema no bema wo hu asem a wo mfana no nka ho enu nti no se wanka no kure na no kure na anyewo a odi di se ya okay yama akoda no enkodwene ho ne ene obo heba medical research center entwetwe nkomo emra cc panipa memo akwaba mejeso bibi abokode yamiadom na onso kama sela no ombre no nyanson wo ho bacho davi kaka crash san wa wade wo bacho amofan kasa ntina ma ya na ma no so hawa adwene oba bi a hamaje nko na ate bacho nko na ada ane oh doctor MC afo nyina na se doctor nyane kure yo also TV fo nyina yo doctor MC afo se nyane kure doctor nene wanno modin ya doctor ne ja wode no mo yani obo eba medical research center ye no mu na etwetwen komo no na doctor pani no ne ho ofa ne kokko no ani da ho na se de wosi no modern betes no ne ono makwe pani pa yenti wo bi mamatie fo na anwumre obo herbal medical research center e be fa kwanya so achia Sompa ahwefo ni atiefo ene anwumre na obo herbal yedino research eka ho enti se obaye na so ya enye se obaye a o kan se doctor metiye me ya me na mu hyehyem na ya ma ondura ya nkasa yepe oba machines e wo hwa ye de behwe nipadua ni mu ahu problem potia edi nipadua ni nya na afi ye di abibiduro kroje a ye mfa bibia emframu ye da kasa ya rekono ama na afi ho akọ kra ama wade wo ho obo heba ye expert in cardiovascular diseases ye kan cardiovascular e ya akoma no ene droben ya hodo amoja fm edi afrosane e woni padua ni mu enti tmachie bia ebeba idasa akoma no anase droben ya hodo amoja fm edi afrosane bia de obo heba ya kwadre mu eyi ankasa enti ene anwumre se wutie na wo de e ya akoma problem wako hospital ama ya kan che se wakoma no baabi ahonho anase baabi asisi enti no akoma no enti no e baabi asisi a tutu anamo ebra obo heba enam santi eba obi wo ho onante kakra bia na nakoma ebo ni peri otekwa na nakoma no ayede ebo ni peri obi wo ho ne de ebo no ententem no osan so ti pains yaw pa ewo akoma no emu
ne kokɔ so time bia ɛhyehyɛ no tutu anamo ebra ɔbɔ heba ɛnyɛ no nko ɛna ɔbɔ heba yɛdi ho dwuma sɛ ɛntini no asisisi na mogya ne ntimi mflow yi a time bia ɛma wo nan no wonsa 833 wodie ɛyɛ kidney diseases wo sa no problem anase temache aba ho enti time bia ya na wo nan no ɛhɔ a na pigya sɛ wotena kaa mu ɛkɔ ha ne within 30 minutes a obesiri na wo nan se pigya ayese wonam ho ayese wo nan no foam ene ade ato a wo de wo nan esisi so no wo nhye da ente atenka yie an tutuanamo ebra obo heba na oba ye wo abibiduro wo ho ayede be ma wa ebetu saa yare ko no ase afiri ho ama wa yeden wade wo ho odie eye yafun yare se ye ulcer typhoid ene ekeka wa najo a obetia mu saa obi wo ho ade achia from 9-10 ho ekono se onidi ya na ne yafunu mu eden edwa no tutuanamo ebra obo heba oba eye last stop odie eye awuo mu problem obi wo ho wa worry for 5 years 10 years ontimi emfa fru enwo ba entono na so tutuanamo ebra obo heba won so ye bema onkwamwa no eye sperm no ne quality no ewo form enti enam santi wontimi nhye oba nyinsan wa try ema hodo ba ko mienu miensa obi ho wa fa ne yirachi several senka obehu se bia problem no efiri ne yira enso ofa ne yirachi a emfa tutuanamo ebra obo heba oba eye last stop kra last stop menka se bia ye mo ya redin enti obo heba ebia ye ntiti anase bibisa oba machines ewo ho a yede ebe de ebehwe nipadua ni mu na problem bia ewo nipadua ni mu bia no machine ebe detect na edi abibiduro crotching ayeden atuase diabetes odi ba obo heba aye last stop enam diabetes nti obi ekoda na adwa na osuro because obesori ajonso sa odi hypertension e kan mojabro so no tutuanamo ebra obo heba na oba aye last stop enkasa e mo yare din oba yare bia machine no ebe nam yeso detect no ye wa draw ho a abibiduro kroje ayemfa bibia emframu ye de beka sa ayare ko no ama na ayeden wade wo ho ayeden akọ obo heba headquarters e won Kranza adehyeman eye bronga hafo asem na mekan Kranza adehyeman okọ techiman so a ye wo Kranza kwan no so Kranza kwan no ye ne Kente Royal House ene ben okọ sunyanen so a ye wo Zinco Divine Junction ho Zinco Divine Junction yene Migration Information Center omo office no enedi anumhwe enti wo sunyan a eden tutu anamo eko Accra so ye wo Kaswa official town na oba Kumase hadia ye wo Adoatu Adumanu Kumase obo heba ya so ye ewo Adoatu Adumanu uduru Abripo Junction a taxis na esisi wo no o ka kire drivers for ne say o kọ obo heba ewo Adoatu Adumanu a ye de obeba besi ewo ye nimu pe anase o ka say o ba sofuma me ho a ye nimu pe na driver no e de obeba besi pre-care prekese powder odin ego aduma odin ena bruni ne kan odin or the bro for in the sentence. Yes. I need some of the odden. Yes. Okay, yankoni yakuti preke ni odden. Well, for ordain herbal bitters and I feel prekese powder bread and a dress you na ordain say na tie the show TV no so hwe bomode ahwe do na ye kan wa semtinity say na ordain no esitie na e ordain so ampa enam say adwuma ordain no eye no me pa cho nyoma emu aye mre no na ordain no e ma na ye den na ye de abibiduro krogen we eye obade ehahama rutan no buna ena ya sheda bomodia akonwura mu ne akotete akotwitwa ena ye dia fa abefo kwan so dia fa mfidie mu ne ya ne kama ohye package no so a ehon te nti hu package no kwat mu say yes aduro no betimi asa ya de we eye odin herbal bitters adwuma ben na odin herbal bitters na ye me pa to wo ye be ma na se emre ye pa wo mpam
premature ejaculation, sexual weakness ɛyɛ ɔden herbal bitters ɛna na nwumre yɛ bɔ modern account for ɛde ama wo sɛ bɔ modern asɛ obenya bi na afei bɔbɔ ɛbɛboa ama bibia nso atimi akɔ kama ɛnso ɛde ama wo mepa kyɛw bɔ modern tie mi yei wo yɛ bɛma na sɛ modern mo no wɔ mpamu no ɛwɔ fam a ɛyɛ ɔden herbal bitters no ɛna yɛ account for ɛde ama wo na nwumre yi mepa kyɛw wo yɛ ɔbaa ɛna wo nso wo tie mi ana wo hwɛ yɛ na nwumre yi na mepa kyɛw wo ne bɛma da ɛna na bɛma na ho bae nso yɛ frɛ ne semen na momo frɛ ne sperms na sa ba bonte a ɛma ne nyɛ de sɛ why natural family planning ɛnam sɛ ɛba ontimi ɛmfafro ɛbɛdu baabi no mepacho ɛbɛhawo ɛnɛ mmerɛ die bia wo date wo yɛ young girl nti no ɛyɛ wo de but ɛbɛdu time abɛware no ubo sɛ na unya wo aya na nneoma bebree na kokfa ɛde ɛba yɛ obibi ɛfrɛ ne PID ɛne obibi nso ɛfrɛ ne ovarian cyst mepacho bɔmɔden sɛ wanhwɛ yi a wo ovaries no ana fallopian tube na no ne besisi ɛma sperms na na sɛ semen ne ntimi nkɔ ɛma ne nkɔnkɔ fertilize ukosua ne ma ne ntimi mfa akora ma ti bɔmɔden sɛ obenya ɔden herbal bitters ni bi unya ɔden herbal bitters ano nya pre-care prekese powder na ka ho yewo formation bi ye de mawo na sɛ udi tactics no so a bɛboa within a short while na ayisa ne ɔma ni na de afi hɔ sa wo si akwan ne nsa ne ɔma no ebe ni na afi hɔ ma watimi a wo tie mi ye wo ɔba we ɛyɛ major challenge ɛwɔ ye nuanom ma no ho ɔba bi wɔ hɔ a bi a bɛyɛ 5 months ne menses na emada omu ne nsa da obu ha wakwakoye family planning no ye family planning ni wie no ontimi mu ne nsa biem eba sa na ma na fu asase ye kese me pacho eye moja sufi no aba beta wan hwe ya fibroid ne ho ba begim bomoden se obenya odin herbal bitters and a prekese powder no combination we kabomo a wo de mamodi afre numbers na o TV screens nti e be trew e kwa be fa so a o menses no e beba obi ne menses for 1 year na e maida ofre yen yesani ni nuo wa ma clinic yesani ni nuo na nuo mienu we no adwuma eye no eye adwuma te se magic no mamodi se obefre yen na afi wajibi na ya ma how abisi aye no ebeboa emfa oni how long our menses na ma ye bebo wode aba na bibia ye ka obuwa ne de no so eba na emom no aye intermittent ebe nne ekena emma obuwa ne de ne 2 days pepepe na atwa ebasa bisa ho se de aka no ehefa na ekọ edaso wo system nim ebeboaboa no e de yare kese pa de abraw bomade se won sa beka odin herbal bitters and a prekese powder na me pa enyi sa ne omani nna emfa mfiri wo emfa emma wo ye be ma na so wa ye mra eye prekese powder no odin herbal bitters so kaboma e be di djuma no kama enso e de amaw wo ye namu nsayare e na e haw gonorrhea syphilis ni nuanom na aka no me pa eye odin herbal bitters bema na ojonso na bema nim ye wo ya ojonso emeyie ojonso abosa ase moja efra jonso na odin herbal bitters ne e kan for the amount prekese powder no say na no so tie nti wo TV na he say na prekese powder no me pacho esi etie we eyeketu abi na mom adwuma eye no wo obi a wakoma na ball periperi ntentem pa edura na jo ase wu ase obi de ne nse wura wo yam etu wakoma na firi ho a me pacho nya prekese powder na de wo kakra ka ho na odi nsuo de what the fra unoma instantly sa brenam we bon se wakoma na ebo periperia ema hu dia wonya ho no ni na beti akwa ama ho atimi aton me pato stroke bon ka yotum so wonsa no tayo titriti won nine ye titriti a eye prekese powder ena na nwumre ye kan for edi ama ho momodin se obenya bi me pato severe migraine utinity mi dwa ode mu den obenum nu akoti ko bramani na still na no on sheda hu impact bia na say resource bia na me pato eye prekese powder ena ye kan for abomodi ade osu bebre opese oso te wafuno aye kese a wo pese etwea ebeyi toxins any phlegms wo mu nyina e de afiru mu ama wo so atimi ate kama e de amawo bomode se won se beka okọ hospital ye say o diabetes ana say o sugar na e wo sro a e prekese powder pressure no me pacho moja na ntimi nkoyie ana me fe ne pressure e prekese powder wo kumase a e PFA pharmacy e wo Tafo New Road me pacho okọ ekromu ana say kejeti a ke wo honom no e Freddy Men's Herbal on Sabeka bi me pacho imrom eye Misty Herbal on Sabeka bi okọ Ashtown no me pacho eno ye Colinac Herbal on Sabeka modi akabi takra dem eye Nimdie Herbal on Benyak Pharmacy takwa eye was e bibidro fie
and afi Joy Herbal e Market Circle watakwa onsa beka bi kofodia e Gapson Pharmacy onsa be bomodia akabi na bibia ye kama okwa nkokwa e Anti Akobam Herbal Shop e nkokwa market onsa be bomodia akobi oka Central Region Mankasim no obenya bi e 3 B Mankasim roundabout no so Herbal Shop ye 3 B obenya bi afi Cape Coast Kotokraba kwan no so e Penal Herbal e Cape Coast onsa ebeka bi ma bibia nso aye kama kaso ano okwa JD Junction honoma no obehu obo Herbal Medical Research Center e wo honom okwa onsa be mobodi akabi ana afi Accra finally okay drug lane obenya bi onana boache Herbal and afi Kingswalk Herbal okotema community 2 Little George Tema community 2 Presby Junction on sabe modia akabi Sewa Herbal Mampong on sabe kabi and afi so obas of mame asia ya so pass ya on sabe modia timi akabi Arms Herbal Abrepo Junction Alex Joe and some session kwanta Western North, Bonsun Quanta, Western North, and our cyber modia akabi for numbers no to Dana for young. Your numbers a juma. Numbers no 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 0550 19 15 14 0550 19 15 14 Obo Herbal and Medical Research Center your number is Didi Juma no. Okay, yani wabo Herbal and Medical Research Center do dumenu one so for mame dokro no na edi enhwe ni modofo yenkwai na yekutue ya dia se e wabo Herbal and Medical ka jo se wo mo yekotofoforo afi no maba nsuom nenso so no anwanwade a wo mo ye no enya asem ketwa kra kakrede yakwakoyanim na yanim ten na yehwe na ewiase abrabo nemu asetena no orofo se otrimpefe kina makomfo wonku orofo se otrimpefe antoansuo nyama wonku wo eno tie musa ye nwia ba no na wonka no kure efiri se wate wonyina sede na koma esi bo a ebopie firi ne minimum no akwakoye se oba pemfo no eho bo kim wono a woni ne di nkomoduru akira osofo bema me yade o adanu fi adaye ne di nkomo nyam se yadwada ye behwe wate wasina dwada ntomie esanse wono anka sanim ni widiem de namu na ye musa se eduaba bema iboye ye musa wiasema nyina se susuan pa se wonya boni bia ensuo won tanwo se wonya boni bia no asabia kusabia nyado ensuo no wompa boy na sam enchel no ababeku nananum di asem nom di asem wia no mabua wa wudi fo no e wo se nanam kire wo mutumi mama na asu kru ne friend say Bacha your friend Ivan Sechampo free asante bekwai bacha yemfa akonya so na yemfa che bekwa amahne na nase kwadwo me yonko pa no oba pa memma wakonya se asem no aba no yenka no kure wom efiri se mahu bi pen eno ti ahunu bi penti na abo akoto ana abo asrewa o gene ba gura na wayi na ni di ato nchen mahu bi wa fidie so pen wa bra no kura na di ene ye hwehwe be manoa won kanipa won wate asefo asase so biem eno ti yesa ma chance ba akopɛ asem no net sen potin. Okay, Daddy, asem ni na ne say bra na me your friend Thomas ne de oba ma bra bom say nko peso ne metna but actually no na oba Calvary Lab Assemblies of God eba ma ye classes
nti ono ne de na opese one me tena ne nka yebo bra nka me so menya adwuma bi eye Thomas no bachan ono de wanya mbone ba sabre no nyina no na one bekwa ani no da so ho champion no de bi na ono na ba ma bra boma na oje bra Thomas number cra friend ka say mani mfre mi bi ba before say ye me timi ho afri Thomas no oba ka vi love Assemblies of God no ka say me yire me ho na nka me nsu ade nti ono no cra de sorry okay see me de hini Thomas no bachan wo fe wa no bachan nti na eno kanitwi wo fe wa no ofema no hwere na de nwom o fe wa no so wo he okay ofema no na mi sure nti mi sorry free akonya no so aha nti efiri ho no na ofre me kra na me nko before say ye be transfer na ma ye be ra 2022 mu ho no aha na me nko wa no nko na ofe ye bachane efiri ho no fa ahin bi efiri ho no me te me ho wo de ne sa tu ko ma konwa no so bacha de na so ofe wa no twemben bachane wa fa ne sa antu ko mu okay anofia ndia so anfa sa antu ko mu ntimi mfiye bachane wo de ne sa tu ko mu bachane ba efiri eno ofe wo kon aha wan so ba bia bacha de efiri ho na ye dai efiri ho no me twen me ho efiri sa na me sure say eyesa na ma ba adwaman na ono so no mpesa nti me twen me ho nti efiri ho no me ne abrante yi ba ma brabom na ohu Thomas ne frefre me nti brano ehu Thomas number no ofre eye champion bacha no ofre ne ka chen say e ma ne mfre mi biem na me ka chen say na obetimi afa obi phone eyi number aka che ni pakro ne say mfre ni biem a ni pakro no unim no me na minim no na oye di nti brand bufu ye e ma brand kra no ase okache na busuafo no akache na busuafo na ase onu ni su se me mama afia no obi oni matena nka ye ba be ware no ba ifru ho ni de me twim ho kra log ema ye transfer no ko aguna no kra no person ka me ba ho but ma won de wan ko ho na ne na chese Thomas no na on shedam peno ana Thomas ni de na me pena ono de ono soso ani gime ho no ye pese yet na ba na ono ne pese nka mi nkosua minya adwuma bi nya ansa na ya ware anase bibi etisa na memete na se aha etube hu a champion no still no na da so ne Thomas ne wo ho okay mbe hu a champion ne de na bra ne frame na mudi odon komo kakra ne yakasa e wo odokwa so ba cha wo na wo san ne champion so e na tie a champion ne de na nya me ne a champion de lockdown ni mu ho no e na o ka asa me meye aduane a champion de na me ne nye bibia na Thomas na me ne wo nti e kire na a champion ne friend enti se ye ka no kura de a Thomas no ne wo anim paso agoroda ba cho de ni fie kura na minim kopim se ye transfer na kwa aguna na o ka asa me mehwe ho no brand hu me na o ye driver no o hu me na o seize me phone say adenti na me hu no o ma traffic crash kronom traffic msa adenti na me hu no me ma metna ono ne kem na makope ka fufura akotenem na me say no de mfa ho say me hu sa wo ba nti me fra ka cho say me kwa edinase akohia obi aba na hwana na akohia na odinase ba cho Thomas na ho no free Thomas na akohia na odinase ba cha ho no free if say me ne kasa almost be 6 years na me nim ba bia ono ne ti na one day no krasim bi ni ba bi wasemi no krasim bi ma me no krenhye da nu ketere maso Asem Mpe na make no enti Thomas no anyo hweda no fie ba ko no fie ba chan by free kwaku one day me ne kwaku na net na ya champion no de kwaku ho ba chan kwaku champion nti hono de na ne kwaku na net ya ba chan kwaku champion ono free bokwai no ba chan sante bokwai hona na me papa ya adwumanti ma me poma humi me nkoda abrem yeso say ya papa we was me so kotokwai nti na champion kwakwa champion no free tokwai nyesa ba chan okay enti wenu de wona na anya hweda ba chan no ani kiss no
na mentiasie asemina enokura se bi nse baby okay yanko computer so dwedi mra sesia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afeina me beko. Men krata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otwe di musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu aye for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a to ana se visiting so a Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention your Kwai Kumasi as a full labor runabout where Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahomacho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Anyo, said your friend said you're not to farm one to so. Negative yapum, a freeway, Sompa FM 98.9. Sunyani, Sabakaya way, Naya Nantin yapum. And on the 9th of November, Yana Yeshim, and Opano Noom, our post office, Naya Nanti Afa Sunyang, Amontina so, Yabe Coronation Park. Now I hold you dry, yay, Abiba up, and Abiba down, Abacoso, Micha aerobics, Yanim Dufua, or Mekasacha Wapum Deho, and Tisha so say, and Danny Die, Mount Pabuanya ready, Adi Pound 4, Bango 4, Etia 4, and a political parties in Sadano, Goloma Shifaya ready, Yama 4 Beba, Afeti Teneba Jagum, the best DJs, Amamonyon Pa, a peace walk, Gadasha also said, 90 away, they're trenching Yapom at Yako 7 December, Akotwaba, a Yasum Biankwa, Abuafwani 3A core capsules, Miso fruit juice, 5G drink, Frimp of Vibes Recording Studio, and a 21st clinic. Walk with Sompa, Nantibio, Natinetine Wapum. Oh, darling, you are always on the. Okay, ya kwa anim asem kase pa na media asem no meni ho empempi so de asem no bedan ya de wode asem no bedan de wo kan no enna ye fa muaba ne ye so ye de ehwe ye pa asem no pomasi bre ma mentesi ano sika no a be ma no de koma no ususu sesei ena de ma no. Okay, that impatio scan de me sesen yan de na 3700 no ma me mu 500 e de call hospital nti actually no minim me friend no so say anya no kre me friend no so say anya no kre na me se me de ba bedam. Okay, yakona yane kwakwa champon enkwatwetwe nkomo kwakwa champon egina homan so ma me na so din no kwaku me ma wakwa baba Asem Mpe Nipa dwumadi so mi je so pacho sesi ya me ne wo kasai wo fa he sesi ya me wampunya ase wo wa asante ampunya ase na ehode ya wo ye dai papa pedi ara dia bro ampunya ase de na galamse ya papa ehode minim ho yie pa one na mepo mi ho na Reverend Father Angelo fi
Papa, it's a patrol when they catch your own from Mamma. And from Amunia, Ababa, I will can't man no. Papa, your friend no. Fanatum from him. Hello? Hello? The aqua banning in an say a woo asem. And I sabia kusabia nyadro. Ya juma we a check. Producer show number na share watra baba e ba ha ikrano. E ko enenum enene. Ya frewa ye nyaw. Enu ti se na nyame ya dom na se waso afidie anwumire ya bia na anwumire na apo adwuma aso ofon no entinya abote na ne yankasa ne yantwa wuti ye hwese ahoto anyina beba ababa wa ise wakoda ne dua gu ne so yampa papa mesiramo menim menko oboso muso kura da makoda ne dua na yampa se wabo ne dua pa jamem na mabo ne dua obo se mabo ne dua oba ye se wabo ne dua asmo beka no hono oba ne se wono ne bodua no na wokọ baabi wakoda ne agu ne so me papa mesiramo amenko oboso muso kura da champon we mame papa o me ye bema na yampa se oba no wabo odua papa me dia me no wonna kai bana dua no ko bom mechi timina me nim keke ba se mai no bone anti me nyam na eba ne sai na oba no bo odua edisan ho na akoda na asemu yi me dia papa nim di me timbel bu no me ye me pedi ya na migusuo na kakra timiya jma san hu okrono tikrono mo na bisa sa okoi su kufi kwansini ran hu so abu ho kwase kan zuri o de jma drive inside mo ye jma drive mo ye jma aha ti mi should drive mo te what different came I will drive an itch and then packing the kind of say now what in our could be seen now soon the can one for no food video Tibia and I had a Bruno Mintia Rafenema da can never familiar near Yanko or soon Yampano Yunko. You have a papa and no boy. Can you remember 1 hour by one over the home soon so come up for them are never 1 hour doing so around. And one no football stadium. And so they don't boy and women Hunda. So until say I went to one. Eja champon sa kana na watinu ususu se drop bani na wonene nam anase mate na wonene nam anase ne mprano na woteka ne mu bi wono na afuka no ko ne mprano ho dino ne mprano wo timisi na wono no ko na wonene stra ye no wahunu kwambone so pen that den na di hu no me kan so anya ni o te an onko be me bia ko be onko be bia ono afi kubu bia bra mi for mi ni ya fi nchu na nkata nya ono na chese osusu se sa da na hu ya na de no wokọ ne mpena wa o ba no ne be ma na koye bibi nya sa na me ka kire me pe me ka kire ni prin ono ti on tudi odi sinanim se sabia ku sabia nya ado akọ be ma ho ama be ma ne na kwa akoda eno no ma ni gina so se nya no kro no bodua batain na sika bi ababa wa no so de bua wo no sika no na yesei ta just amon de papa what no quite no watch me not move I ask bunu bia it will for say the new power for me there no quite na me answer for bet na me sika obi tell na je ka na mam de ahom bia de fa blue no ya de contract no what you say that na kan see na o chimna kan see na that na ana ade kana tell that kind of the whole day on my can and make project kind of women e de benti no che wo ka se mi ya papa on plano o se wo boa enti me pese o man na ka kire no what hey mo tell no mo tell in ku ase ka me mo din ku ase boba akopɛ Mr. Kwaku
Ose kanu na uyusu na mimi chewo na ode kanu pakisi ho. Kana na uyusu police for soldier for kanu na wodi kan dia si ho dado. Kwa na wodi kan dia si ho dada. Mi hu ye soldier for kana na no tini na uyusu na wodi kan dia si ho dado. Uwa faka na echi o fa ya utu kwan ya bechi o sana Stanko hospital no nti kan no pre de ke de kan nye sa si da foka no sa si da foka ndam ko pa ka wo fro Okofa wo faka na odi besi yanim ho Okofa wo faka na odi besi yanim ho soja kan de no adi kan de esi ho dadaada mami merci mina mo na kwa lances ya okay menya me na meboa nso wo akodane ade na gumi so mesro de yemfa bibia nto nje na bra ye nkodane wa mesro uno wakuburia ni bia me kwa akodane bia me kodane bia o bia kuso kwa kumidi po wacho wa mesro o de bibia ma ye bia wa so na kan se ewo musa maboa na emfunso ne bai wa ye me bone na me so ma ye obone me so what ma musu ko usiga de bisa u chantro to me so se me ne Thomas akwa ye bibia unim Thomas se me ne ko ye hwe enye kona ko hu dia nya wu so Thomas ne dia me ko no ho man ka se me nko no ho but me ne na anya hwe o susu se me ni ko ye bibia na anya hwe ke de ne dia nya kwacha asem na ni meken kwa kumini esida na hu se dwane nya mimi na mi hu se dwane nya na me be fro se me ba fie ho e be fro hu se dwane nya hu se dwane nya hu se dwane nya na me be fro se kwa kunka yenko da ni dua na ba chewra ni bem ni na sanka yenko da ni dua no me ka se dwane nya na se mi ni obi ana Ose bibia nya wa na okasa no. Ye mama je. Edina na me gara hu ya. Na me papa ne kasa de wo asama kan de. Kwa champo we. Pada. Bema na oya Ghana mampani edin efre na champo no enye din ketwa. Asem no ye penpoma sibre na obia ho ato no. Kada chi mesrew se kiemfa bibia nto nchen ne bra na ye nyina ye nkohwem. Se dua na nya no se nya no ne na ne mfiri ho ababa wawu a onye ne hwe saa na so biribi be so na so wu a ababa wa so enye asempa ma no okọ eno eja eno chimbi kunso okoyi case ni furu ameba me ada ne dia okoyi case nu a okoyi case ni furu police station ba me ada ne dia na umo ne dua na o sie oyi case ni furu abeda ne dua no me mo ni dua na bodia Wana chime no wachime wana chima police station ala keso do no konko ike to dia meba na sesia no ni sika no ensusu ho asemo ba kan sana mtimi di pa no sika no sese obema no sei kano wabaji bi wo me ni sendi bi ma no wasi seske na ma fa ma no seske na so wa sa bo hu bia de mi de papa ona ma me de papa bi kasa papa ni seske na so bo hu bia Because kind of friend say, what friend say, who's your sticker? The discussion, what the Massander is got located on 20 camera. Who police station went and cast and question control that this kind of move. Now, Yakupon on your left you. That's getting now already cheerful. It is a Siano, what the young first cano crown tunchen na Sisiana Casano. Da bay na beba Kumasini na ya transia. Pada me entrance here okoyi case dia meba case ni dia nya problem chena nko an ebetua me producer akonia kotwam ti da be na beba kumase me ko twam no ko frame a wala me me every time we all day here me ha no me ne ho ase me book admira na mani ese me ko ba bisi nti ko twam na me tumi ho a me ti me hu bi bia ya na me se ma papa na mani ese ni o man dakro no find me I'm so pamraho etizesi ano o kam anasi se dua no anya no kra no a wono ani dua oboye na anya no nya sa eti wanka sa susu se dana hu na no oteka ni mu no wone be ma no koda nya sa
maybe on all John Papa Miss Martin catching the street. Only John. And the catcher no. On the catcher no. Or Simbi Chan from the catcher no. Every time I say, one in with 3 more, dear Kubebia. Or the qua, whom you know, I'm in the buy, Mr. Bow for class. I want to say, sign. And I said, who call you can depend on him, where's your sign? You catch them and family. Now, if I'm one of the out by that, will say about the mention. Kwaku aduade ye wo mu ahodo mienu ye wo ba ku bia tumi bosi ni pakro nanim na ba ku bia fani ni tandua utumi bo wa abra ni pakro ni ho wonya hwe se bia baba wo iboni bia wo de adi wo aboni ni tandua da me mi fresh you modia father me fresh you modia ono wani bia no boro me mechi no se me menye ne boni de me nu tra me nye ne boni na mi wife wo sata ma me to aduma gu kwa me mo study shi fine Nina, why are they? What woman what's a woman to you? You can be the enemy. I can buy this sample. A corner on careful and forever. Oh, not just as sir, you could try a similar post station cry for a woman. Pedia okay. Debbie, then yes, name go on. Maybe I say, maybe I say, they could would any young men a friend there forever. I can feel one for meaning she and should see. Okay, nyame ya adomo chira no be kasa wai. Akwakwa champion ye nya no. Kwakwa champion de. Kwakwa champion de ni nchire mu aba. Okay, asa na badwafo baba mu no kwakwa champion ye nkone nkwadwedwene ho mra na eduru babi a ababa wan se meka se no kure bi ni katrema ne so. Meka adwuma ye ya che. Ye kone ne azibilibo sonkalu Kagoka Togba Habankeke yene no kwatwetwe nkomo simadu sumra na bedwafo emonguram na yenhwe ne mpasam no pomasibre ye obi ka kira santima obi kira santima ewo asemwe ho eduabo asem no ababa wa no teke mu ne bema na eko ya ukura betumi ama eduabo aye adwuma yenko ne ne Togba Habankeke kwatwetwe nkomo mra sisia omo no bibi aboko de ofosu bibi aboko Togba Habankeke aziblibo sunkalu kagoka na so yete sei aso ye boko nyame ya doma megidi se next week de Togwe na ne dwumadi ne mwan kakra na obeba na ode na no asoma me de ne chese da ne na no bia ho nsem na ekeka ne he wiase ne na wokwa enintini ye ka ho asem a ya na oto na binto a ya na nipa kro no enkase bibi ni wiase so re nsem a na etwagu ni ade a ye ka ho asem na ofusu woto a na ye ka nsem bi se ya na wadwere ho ana sebe o kasa no ahwe ne yi ofosu Togba Habankeke so ye de boko na odenchia se enchia na fans nyina na tiefo ne arefo so odenchia ma obibia ofosu na no say ye we program na ye nwa bi frɛ na ofrɛ me na se mo kanyina se o agudie na osuro na agudie ne hye wache na mbisa se denti na osuro o chese ne sebe baby abawi asese kremotale me hu kremo papa na so ye hu kremofo papa ho edi me ka chese ma osuro eno na ya na ye kamfo manipa da sense ne ye be kasafa sika kokko ho se ofosu Togba Habankeke kokko na so ne sika kokko hye baabi na se ode ne kwa onfiti prakupa nye huhu ana so onfiti prakupa enkase metime yi ehun amane ne amamre ho no ne de no e different ofosu ede ne hu ene oba no obi abetcha fidie bi so wose minim se ehia ofie me maame ana me nana bi abeso me daye se gold hye baabi ye de nipa ne beko no wo yi a na wone ho nkotoka ne ene wa heda soma kwa akofa se bra baba no adane no Togba Habankeke ontesa onu nya beka kire no ana oje ne number de number ntudua na wo gold bi wo baabi se ye gudie se ye debo modern ne frɛ no obema wasabe bia wo susu se gold ne che no oho ne te de aba okay na wahwem ehun se ampa se gold no ompre no ovoso nkrofo ya na tap so mukotu gold no obi wo ho a onimpefe wa resusu ma hu se ho eno nti on mere ho enya ho no ma bi eti ogodu bebre ho no ma san yatu but nipa na omudi na san ye no me e wo fie ho ntobi wo ha obekọ fie bi mu no yesi fie o sika nanso awo nim obekọ fie bi yesi fie o sika nanso omu nyina asabi aya elefo obekọ fie bi yesi fie o sika nanso omu nyina wu na omu sa na te Togba Habankeke ko akire
ansa no akwa kotu gold na mam na ansa na no chise usa ohonete na amane ne amamere oye na wankasa no bo ho bansa na gold no se wo ha akwa kotu togwe ne wona won kotu gold no ama won kan kira so odi kosi ni fie na ade chi a dabi instant ho na ozimatu awie me chefa wo mu no wo pakra na wo de fa kofi ade chi afa brem na wontimi mfa togwe e chefa wo de beba enuti ne kanfo ama so bibia wo tie bia no togwe aba keke kwa ofa so eye ne no ma no e different tibeka che me nwane se ma wo so kwaku omu ade bia no omdo masem ko dan togwe no yen kan che se ye omonto omboa adentina mekasa efise nye da betubu atwa so fra no esa da na mpa fin be etuomu ya omonto omboa se togwe se tobu ase no obabua oba santime manipa wabua wo kwaku nyaza kitwa nyaza kitwa ya na edu mebi nso anye wo mo a wo se sankofo no bu ha na akoba bi okoye ne agye ne ho sika nyina ankoye ene wasa akopa besia ede yes enti ya na sebedi wo hunu friends say o waka no ya na ohun sunsun a na osuro na nso de bia na ye kase se ukọ baabi na amoa no nkyere se sa na nipa nyina te de bia me pani katacho be mo se ye se Ghana ma sei na nso yo Ghana ma omoye wom ye se aduro bi nye na nso yo aduro a eye ho ti na de bia Togo aba keke papa e betre fidie so tue sika day me 1 week bi ebesin bi okasa mpre no enye sika ketwa eye yaudi a na idrume bi a ono kura be kasa na osu ovoso no ma ekoso ma nipa da sani wa nipa brabom no ano oden enu ti Togo aba keke tu ne ho asiwo se wo de bibi e ha obi a se unkyere fie ma gudi enhye baabi na ekomdo na sika ni fie na wo ba yale kura nya sika nkoto adroma no wo ba hwe na wo ba no enne yade ne ade abanyina ovoso wa no so wote bantama na ne ba yale a wo kwa kire ni ji ba sika na eni wontra enu ti e kanfo ma se ne ene wo sika kokko hu asam ne yeka ne ya ntu wo sika kokko wo fie se wo nwuram se wo hie wo ba bibia na me si Togo ha ba keke obeyi amawa eya sumdue kwa so galamsey side ovoso obi wo hodman ne sasa edi na chi no ampa wo galamsey obi afri ho ba ya ne obi betima afri Kumasi akọ site ne okwa obe meki na obi akọtan so many years no nya because of this fear sasa edi na chi no enkoyie ti ne ka se nipa entra hokwa de bia me ka sa se mo se nipa entra hokwa ovoso edi Togo aba keke number na ibetudwa bo modern na fa na frɛ papa na ye wie ya de frɛ no me sha na dwo awie o anopa wo frɛ na obefa fon no wo frɛ na se won fa nya botenya ne ho abotre na obefa bi ko nipa na do so ovoso fa number to ya ne ko 0244 48 47 0244 48 47 and 0244 50 60 20 0244 50 66 20 and 0244 50 60 32 0244 50 60 32 where you Togo aba keke ne ma nyina ye ne ma na ni nyina nso ye WhatsApp ofoso de ye kan nyina de ye kasa kwa wie de se aduro beje watrema enunti enoma bi wa Togo se fa ho bedom no de nkakasa ya ekoso ye hu Togo respectation zumu noma bia nanso odo ho bedom na noma bi wo a wo fa ne free e wo kwa bi so wutie nsem ne nkomo a ye di a ne ye be kire ho ho adwinche ne se dipa da sane bi ati bi asura enye wadwen se bibi ni wiase enunti ye kanfam obi biara wo tie se bomodin ko Togo aba keke na manfo obusa se na Togo aba keke enfa no ye dika chem na nso dane da nyina ye wa hokwo a afi no mu betie programming enu ntina de bia na ye kire Togo na chiri kwan e wo afijase kwantempo no so mesi wo fira cha okrom na akwa asotwe wo fira asotwe a na wo kọ bomfa wuduru ho no mu a bomfa hospital junction wuduru ho na so friend number ye keka yi a Togo be ma ne nkura befa wo papa ne ye adwuma efiti anopa ekosi anajo ona na de tie nie ukotogo haba keke na hu ne picture da so ne wa hu a omuye mienu ni nwa pani pa ofoso ukọ not wa poso wa we ya obeda wani enya wadwen se papa mi hu ne TV so nyo no a fagidie ekọ ne ka wasem
na de togo be ye na no because nipa no mienu ba ko wa ha na ba ko so ye adwuma wa ha ba mo adwuma o mo ye de nye na obekye o mo nim de o mo ye enti obi ho na so ko na so hu togo se picture da so nye togo na da o ko hu na ba ma budabi ade bi ofo so wo ye bia na fagidie teche se ade we de me kwa na anye ye na ha de mo gidie se be ko ye enu nti wo a wo ton aye nto ye be di buro nya ye beto aba me se ade ye wo de aye ko di baabi fa ho ko dom togo aba keke emma unwu na ye nkwa fantini utankoto adaka emesiwo nipa na sebe predo okunu ono abesa beje osolo ko so eden asa atwibi aboawo eti esre wo bibia la wutie bia me se entra wokwa edwadie na wudie abrabo bia wo bobia wo sika so tete sebe yakọ baabia me aka jo se ewuo da wanim wo ba aye krakrakrakra sa no mani nyina no togo haba kekese fa ho bedom no hospital bia wo da ya hwehwem doctor ba ho wa hwem o se doctor so hu ya require how mesrew wabusuani bi da ho sa moano ana so mu fa no tokam fa no kotogo aba keke na sa ya de no enye hospital ai sunsum ya de bomode kotogo aba keke so ye onye sikaduro ya na nipa bebreso wo mo se me koi de wan hwe ya dachi bia no bosoma beda me kada bi togo enye bosoma dwuma eya hababa eno de ya dwuma ono ankasa de ne bayiye ena de ode bo no ban edi bia ma wo enu nti bayiye bia di wachi ne wo hawa togo ene wo dana anado wo dom no no be won ka cho se me we oya media sese enti twu ho firi ne ho se wan twu ho a togo ene nkasa no ono anu di besi ani nanso se mema mienu sebe on be mako a edi asi a ye di sie hu de edai ne de ko a enu nti ne ye kanfo ama se emien kasa mmere bomoden ne wa wutie ni fa so obenya firi so se wo be kotogo aba keka so ye na wakọ togo maba adese ne ha me wasuma sem enko ba bia etenne ye de enko mo ni esi no ade bi ha wa brabo mu bia no togo yanka wo de a na wonka sa wo transe na hu se no ma bi ha wa bomoden kotogo aba keka so ye na ye enko ye no oso ene ma mfansia na togo so che obi a nyame ya adoma next week mo besa tienka okay enu tie kotogo haba keke ho ne enkobo ye ho ban o se bra ne bebo ho ban enu kura ho hia papa nipa wo ho a wo so obo ho ban totuo ansana ntokwasi nyentokwasi afei ena kototuo togo haba keke ne kasa ba ko na makacho no yenko wo fijaze kwantempo no so bumfa hospital junction ho ena kwa usu besi nkoda no baba befa wa bra obaji togo haba keke number no 0244 484747 0244484747 abawe ankasa ni togo haba keke no official live pa ofre no abenya no for ema no nyansa yekotogo haba keke ho na yenkohwehwe ye hyebire nyoma bekonkai kama pa ya ne kwakwa champon atwetwe nkomo ono so aka side of the story saa na Sompa Asem Mpe Nipa mpempi no ya yedi adwuma abrantia no se ohun se oba no etika mu ono so ye drobani sibet na we ma na aba kra ka mbefa unti sibra ababa wa na nsi no nim ba bia woko ani ti kwakwa champo se wo kansi na nim pepo se wo wakwa ma obi ni wakwa da na ababa wa isu budua sikasem so ewo mu no yemuza se no ene maduabo no ba ye anasa ababa wa ekọ ne mpana ne ho bibi kopiem ene maduabo ba ye ababa wa isusu se dua yi anya no eno so akwa ya asem foforo agese na nanom ene ebetumi akire the nation's anchor ya radi nyankopon shiro nipa bia wotie na onye obi akese Messi asema no taka bra no tiase ose enitifo mienu ye ne ho awia ifise open be ma hwe meso ne pe oba hwe je awia na no ya na edene pa obi ade ne ho tete je ne ba se ya de ya na dwene ya dum kan ya se be ye obi ehun ne yonko de ebi na kwaku frempon wo se wanwane ne ge kwaku champo ne ge ayada bia me kaze yenka no kura nche damfo mi ense damfo agro ababa eso firi se wo bra wo no kura wo so wo kanya so be kan tam wo da ho a wo je na ewu ho no be kan se no kura na pie ema wo su ban bi se bia omuna samoa na wonim se opeme omuna samoa me ne na emom me ne ya obeda nduka omuna samoa se me nam so no omono na adendu de vim begina so abodua mo se no kure bi oba obi she chi de frɛ no yawa ono na me be ma no kure minnim no ono so no ne ye bibi
ekoba ne saa unim so aye smart ekoba ho we ni wo ho ne nsuo ni nim no kore ndi no obepira wo nti wo be wa de se we de me ne nya saa na mbodua na wo hwe ho but baby akoye na ho de ma wutim no mo fa nja ho because to kwa be ma na wo kunyina ye chira wafa ena wa bodi ni bi ena saa di no wagina so because wo vim saa di de one ne nya hwe na ne ota nche na ne ya be ma ni nim no kwakuna saa di ne so afena no eno kra ni case wo de no de nsuo bebu nani aguso se bible kra se mfamfia no konkron chacha edu bebu nani aguso but ni otalenje mu na kwakunim no a ebi kro na mo skaka kra na ya odi bia support nse na wo kan ya no de na adwene nko ho da na eno nso so kwakwa wie sei ebiem yawo yansa ha de wo ne be ma na tie wakoma mu se de o kekanya na tie na aboa no mu yesi mu na mo bobra be ma kaka wa hia oba wa na wote otu obi kam si ba furu me de no o se wo nko e fa no be sesei na emfa ne ho sesei na he na wo kora wo ko a be ma gidi so ne nete undimi mo na mane a wo ye proud say wo wa asese wo ko na wa akoye ne a wo be ye bi o so okodi nkomo na wa ba nsa na wa ba ne njen sese mpana dwebe na modwen no en wo hia wo en wo se ba fro ne ka wo ha ne sei wo dada bro wa kwesi wo die nko na wo mame waka se wi a ne wo no waka wo di asem na se e die nko na wo mu ndi a utimi ko fro sa aka ne ko ya ubiem yansa akura musa sa agwajin ya oni abrantie yi di ni se awurade asem se ma ye mema se so boafo na de na mai nko aboa ya na aye kadan ndiye musa o wono na nanka boy yi di na to adimam ni ade na wose wo gya ano a ndi ngoba bedino se me do go to adimam sika se fuma de mame e man pepesa ade ndi na ya na ya hyehye ne se yesa okwa brocha no woni age broni betimi tu ni susu gi ni pe no atamba em wo so opende na kwotena restaurant udidi nya na wo dwene ho bibi ni didi wo dwene ho ntimbe bokawe won sole nkoye so wadua mu jai ne na mfa ne ho enka na bra bo ho ade ne yankwa bibire mu ade se ono oba na tie na se wo kofom kakra no wo so mu ayeka eyebe edagie definitely wo so odua sa be no eviri ndi so bu ade boko gwa jampon o so opelances na me support no e na no problem bi na me support no enti me yale no support na fe na wo kwete no afirim because nka gwa jampon fe no ba wo dan ne kandi no wo be so ote ade ndi afirim go onim si e be boso ba gondi wa mbuwa wo sa na ebna wo no wote enti wa anya bibia wo abra bomuda di gwa jampon han dan bia mo angoda hoda dia na ya na mo yeyi amama kuruma mpranti aye wu basasa endi ababa na akurare no kura won kan so se ntesa agwagwa champotimi nane de obeka bia me masini wu ye dane dua gu ni paso banya sa akwan we so ne ye fa no dua ye dane gu ni paso sa akura ya bodua enya kwakwa champon okọ ba bi ye se onu oba bi nete no afum no wa bodua panyin na wo hwe no kura beka de se mon kopa ne jew no oti ase aye nane mo ba na so se won ti ase a ena panini be hu se eduabo no boni wo ba yidim edia ne yanhwane yanane hu ne so edigogwa champo atiwe oma wani mu da onko ba bi mianka so obi nti wa ba be se wo se bia mpa achew because ba bi yeso abom dia me yanane ena wa ya aso oden edinu ansa wo di nokore wo de asem ato so no wabo ne dua ena nya na ohunu ye no a ena wakọ ba bi ne yanya konvo a wabodama onu firi so wotumi che na nanom ena onu asa akogina ne 2 minutes se ye dane agu oba no so ampa oba na se me de ye se dane agu ni so esi wo he na sa se me okote ye dane dua bra wakọ nipa ne nchen mesrawo fa cha me wo se me mfa nchawo da wanu ho wakọ se ngese de yi wa baba ya no fa cha me na nka ba ye se che of the music ma mu yese eno na so wo sika bi no so okọ ba bi o omtimi consider na we wo kra na aso hu se dua nya ne ne gasa go so no dua bi anya no ba wa bo odi anti na hu so yale kakra na wo firi se enya no edinyo onu mpo kra na akọ ba bi hu se dua nya no e na enya onu mpo na aba wo njan abesra wo se ebi ade am ye fa cha mi mpo e na asise mpo ange be gasa ebi a obesra wa anya no akoye ho ade na bibi se nzidi asem ye de ne ka efiri he okay endi ofisi wa angoye hwede a we su na ne dua bi anwunu se ne ya yam hihye endi wonya no ntana ba bi go fizo bibi aye de aye nane ye no ana epira no nto nkonkowe no nka ho asem na asumdie mra yawo okay omna samu avoshu yenwa bae ne nwe ni nipa ya seme me de che na wo ka se
Fijase asante achim enye ho ekoda ne fa be kwai oboso o tie sa asemu ya ho yekono omun kasa yimu duabo eyade bi e ehu pa ababa we ono ankasa dua oboye dua wo bo obi dua ehu ni pakro mobo ti asemu no wo bo obi dua ehu sa ni pakro mobo enu ti na se obi wu a wo bo obi dua mani wu a ese yefita kuma kokko ana jiwani ohrose kaso ana se okwa na yi na se kra menko bibia ye na yi ni kra dade no woni obi onim duabo pa de duabo obi jeje ni ofie ne se wo wu a sa ni pakro no ye na yi kra fie kra opekra fie ho because okohwefunu na obi su na ni pakro su kra na eye omobo ewo mu a etan ne gensi na ya akwadai odi akwala na ya na oka na eji ni ade na we kura no ede asem na akwala wachi so sa no ma we ekoba na me kura na mpesa nka busa ne se sa sika wode boa baba we ede adwuma no no wo ye wode boa bema ede adwuma no wo ye a otimi boa bema sese wo be kom kura bia wo nwan keto bi kura wo fie kura wo papa no maame den ma wo mo pa wanya sika e wo mo se wo boa bema nka nsa but me de me hu bibi sa baba what we onya nusa pempempen so sa sese on ba brantie wo boni dinwe wo se na wo brantie wo kwa wo ho acha akura na wo ye pen no mo dinwe no onya dan se mo mi dinwe no de Mr. Mao Mr. de waje so ofoso ye ji obi ade ye nie enye nse no ye keka nya wo kwacha obi kan na hu ye na so o mani ade a eno no me kaka metima kan sa brantie no wo mo ababa wa idua ababa wa mom ne no ma bia wo sushe wa ye because duabo ne ahodo mienu ba ku esika na ba ku omompratwe mu asem duabo so de baabi etimi fa baabi so obeka wo se wo ko baabi ne ka se duabo no wo mra medane emsa ade anche so but emu sase wan na gina omomodane ye yeso onfa bidie ntunsum eti wan na wugina o so bidie num eso nso na ado nsa bro from kwaku o kan se o mokọ konfo bi ho na konfo no fa kosua miensa se na nanom fa nko ya na ba ko jibofo na ba ko jibofo sa kosua ba ko na jibofo na kasa ababa bo won kan pre duabo no ayi bebre no no ade na nkasa waye no duabo a wo bo ye no na se nsema wakeka no se wo koda na ono ankasa kiram na reform na wosuro bi se obewu enti wo fosuo de wo mu nyina ne se eboa ababa waye e wo kwan bi so because ono ankasa ne nsema wo kan ye no ene ehunhura ne se odifo baabi wo no se sika nwa chinje fra branti wo se won de sika bi ho no ne ade won de o ka se wono so say but ade aba muntam na yawudie no obi apese o mani nwa ho kire no ena duabo nso wom eno te betu ne fo say duabo ne ade no ena ofiri mu fia onya sa no ma no na fenso ohwe so na se wonim suku bi ana sase ne tribua no ana so ye ne bibia onko so nye na me de ese ne mfi susama me opo ne age na wo ka mfifo mu ado de so mfi susama but still wo fo so ne sika na de adwuma na wo ya wo se bema ene yayi na wo kwa se ne mfi susua oh fosu wo ni speed obetumi akọ fosu ye ka fosu so edi dem pesa me kan ya o Thomas ni e champion ni abre no wo ni speed otumi kọ se na me kan se no de wo ka no se nketo aden so ho ne mo e me kan se aswa ko fa load bi a load no so ma no enu nti na ekoba se sa Thomas ase wa no wutim se na ne don so Thomas no wo because when you walk asano Thomas wanya me bone itina ne do ho iti wani no de nanim ye no hwato am and of us the woman say when na brand ne wo ameka sa se mu pa du me bi o se wa amfa me of us wo dun sa so obi to obetima bodu amanya e wo su do fe na no wo dun sa so obi yire to wa fa ne kwan bi so se wo to no obi yire kura betra na so e kwan bi so of us wo chisi wan hia ba ma mpema nso asante so bi yire betra na so eyasem e wo kwan bi so eti we wa fe wano no fe no wo ichi ebusa no fa de bi abrante na mfa no nemo wano no fe no duabo no ahodo bebreu eti yencha na free e wo Ashtown eti nyame ya doma abrante nso make point bi say ono so Asem police station yankoyi ni nyina na ya moa no na obi a mfa na koma ma antofom ne yankwa emwa nti ababa won ka na koma na okay
e yo no ankasa duabo boy no wada na odwene ho a wo se wadi fo e wo kwa bi se na ni kwa so wo bo because we abrante e wo kana semi wono betra wo si duabo anya no wo home ansi so abrante so wo ka say wo so wo site wo ye na dwuma okay so ta say iti yenhwe ne yemo no na kabia ni jata okay Dank Natural Health Care Complex or for yenko Dank Opechi number 2 on City Life Hybrid School no elebe ho Dank ba Kumasi and fie edu enani amanfo mo ni dimbone da na ahoto fie no wona wode wonya de koda no tu ase de ma no na ede sadi no ma no dofo owo mfidie pa enu a de etu yade ase no enam san yade enwodwo yade struko de kodank wa onsan emfa emachiri nkunim de be yodia na yade so afede wochina da wo be adwuma ewo pachi number 2 orofo yenko dank wo wabra yafom kwa no yemfre no wa homa wesu 0266593330 0266593330 OCP fertilizer abadwa so nananoma kuafo agye atum afra se wona odi OCP fertilizer ye adwuma no wo kiremu a wonyamfa so pa every say wono ba na beso doso no atumi ate na bribra ti na bribra no eyisikasem ko a OCP fertilizer no do for me kan for nam dia ma 0345909437 0345909437 OCP fertilizer na me kan for nam dia ma Lawson beverages se men kan cho so the Lawson heba Mr. Abadwa so or for Lawson local Mr. no dia Abadwa so waku ku ke no Lawson local Mr. na me kan for nam dia ma the man betters the man capsules and so or dia Abadwa so for the man betters no dia yentwetwa bi yemu bobi na nyoma enkonkai emfama aponto ne abadin to nyina edurema betters odigu ice cube no ho enya asem keto akra ne muda moton udidi a obetumi atibia dipa 0242133577 0242133577 orofo yenkopa bia no biu na bia no aye kan bia no amanfo twa bia pa na bia de eno ane klobie eno ntie kopa klobie no bi na aponto ne abadin to nyina da klobie no betumi aboa pa ubedi di aboklobie ni bi udidi wi abobi mo no wadan fofo abadem na mudi nkomo no ye klobie na be ma ni je ne sede no atumi ahye maforo mo oba pemfo klobie ntumi no bi sa na ndi fie du ngotwa klobie fo asem enkoso bia eno ane club abrewatia so bema metwa ne ti ayebre no ekọ yenua be me ka chere ne se obeye nwuna wonye nwuna obeye hye nso a wonye hye na woma enokre tachrema entime enna nanum mo fa na ni mienu enhweto mo nya sai bebo te se de ayede amanoi asa wo si gina ina asa ene se onko benkum onko Thomas ho ayene se onko kwakwa champion nti ono ankasa no na wo hu baabi a onfa ne kaka nkobo ewo emplatwe a no pese owura mu ne mu eno hwe se de wo sitie no a metu ne fo se wontwetwe break 28 years unsa de na so ne se wo tam sika credit a wo ye transfer ne ade kakra ne niam kakra na wo ton na asema pagya sika 1000 me de akoma bema mapagya 500 me de aboa no ne ye che no wonso kra no nko ho abusua o ma me kra so nim se bibi sa akola ekoso nti asemi ba o ma me se enya ade adua ne da so ho wonso so sika wo ho nyina so wahye no wase na manasa nti se ya de bi kura mpo na ye wo a se wani da sika so ya ma kwa kunso efo so be ma ba bi ona monica play bada no ho nti se no wo be wo ana se obeye dey nti next time biem no sigina ye bia onto ne boase ebre sefatemu no nyankopon be yi ne boafo de ama no na yemfentu amaba wo musi sonso fo se ba ko no mo kwa ho a omunwura ba kom nyasa me kwa ase no makwa ase no mabobonua ne wo ne dua na oboye no me de me ogidie se no na ehunura no kwan yo fa so a wodane ne kosua no so ebo from no foso enka kasapa emfa eduabo ne hunti no yenhwe na yentime emo no se be ya menim se na afri ye wo ho nyankopon ye adomo a efri kine ko no ye besere no na wahwe no de ama na bibia so de akona eyisi nyambo akwakwa champon osinya me ya adomo omukọ trek omo de se kan na kọ trek nti no bia nyame na woni madwuma a wa ya oboa me kan se wo boa mo wa pam na afri kuma se nti na ma o so de ka wache no pesika akwa yenti se kan no so mbefa no wadum nti na adwuma ra no omo de kọ trek ya bia ombedu hotel ho no mada nti je se benada na bia adwuma ra no be ma no kwan nti obesere no kina se bia ombedu bia na benada so na se wo sere no na se ekwan be mu a obeba ase no na ya hwe atanase aka okay baby a me pese me de mani hwe eye baby akosua no bo fom no kosua na firi wo mo nsam bo fom no me na meni ho nye wo na wo ka kosua na bo fom no e kire sa baba wa di bone
na eduru baabi a ya na no kra ka no omotra fidie we so a ya na ne kan yi omodden saafo no eno tisi asi ne dua bɔ na ehunhuna no nye ne dua bɔ na ehunhuna no dua no obo ye no wadi bɔne enya no every sada oba manim ne minimum ebotokom mo mu hwe tv ne kura ba hu se ne minimum sibɔ sanya nyem no onyem oba nyem na ne hobɔ kinkim saa enu tina abra no oteka mu no abema no hu no emema wo spirit bi kire se so oba akodi bɔne no oba ne nkyene ne yem hye no ono na se me ka kire so akodi bɔne bema na kofa wo enu ti so oba we so obeka no kure pa no a wo hu ze from day one medical ka kire kanokure efri se sa bema Thomas so wankwa kofa wa kadua ne nyaw efri so trim perfect kina ma konfo wonku so trim perfect a antoa so nyama wotimi nkun na nanom nya ne saa enu ti anofie no kwa na kofa aduabo we ba ya na anasa anofie na maduabo anya boni bi hye ho a e so ka no kura na hotow afidie we ka no kura wo so meme ti fa no kura wada on se meka wo se na wo bubo ne trinko enu ti se wa ka no kura na se ye dan ya ne ko na afiriye ho a no kura ne be pie se wo call Thomas wo no ono ye bibi Ajo. Okay, apart from Kisi kura say hwe man atwetwe nwumba 0554931931 we dey meja so ginam say ababa we no wo fa ni kru nachi na ya huru bi pan ye beduru na afiriye wo se ye kwa akohwe mu no ye be connect saa 0554931931 na so de na asma beda so pa Asem Mpe Nipa e wo de se pede po masibre na ho tumi to no 0554931931 0548931931 hello Oboso yey baby afrefre di abowo se erechewa ya na sisi waso anokwasem enti nyameme kan se no kura no wasa baya no na kanse yeso obedu baby be kanato no apesa kana kura no pai fo se sele ni owuo afanyina mbe afanyina owuo so awasa ba kana kura na ojina owuo no kwankwanta ojina sirano anajia on kana kura nkiremo seme andano ba me catch ne se kana kura na dua na chew dan ya boy no wafa na chinya sa kana nanom mpane hyew sa afrisa wo so ba e kura nye sei na hote wo so wate wotima se eno ti no se wan ka no kure e beduru baabi na aka wato nya hu bi wa fidie we so pen hello ofudo be ma yey me pato bray meni se ya jofo a ya kupon shira woni wajima yefo na mpato mo anka amen kura amen ne be manya ne o kati bule rapat ya mo de dede me kase ya ahwe mo a hwan ne de se TNT or Sompa ni fa bi bi na be pato se o tie abanse na wo fe no na ro hosu o se tene se mo o ka se oni abaya ne kase bi no o ti bi ma abaya no ISM ni be ti ro wakra o se ka fa an se no pe bo bi da so am so de yawo entem sa abaya ne di tikeni bi mi sisiye mo no se abaya di tikeni bi ne kanem se yo ni ro ti scan enunti na o sha ante adenya no enti am ko mo ni so ehwe wo so e ko so brain. Okay, hello. Ofoso Majo so brukata che yenti o yabre no. Oni ajo mani ofenso. No ke yenti o panipa. Na pese me kache Ghana for se yemi na yem fa we yen lessons speech na yaba. E bia bote bia le bia ni je se champion. Ante ke yemi le mere ni jumani peskan fo mi goto. Yena ne bia bo china sei na moye ni sa me shows na ko bi share has so no okay yemusa say den na kusua miensa ba ko efrito mpofiri musa ye kwa nananom be chirichirim den na kusua ni frito ye eno so akwa ya asem foforo hello good evening majo so last call ayenti o katachie Ofuso be meni mi amini o de chairman ya na je enble bibi anya me da shi bodi ya shi biyo shi me je sene yemete
mi kurase ni kakro mi tena kurase che ebusuafo nyina asomtia okay yemfa baako fantu apo yef sorry akọ House of Faith Ministry omo na eba okay yes birthday honti no yemfa ofre no emfansia eno ti mameka asem kire mi nua bai se oba so okọ babia ya ma no krem na atechire maso wate oye ne sai beboa ka asem bi ka atwatia wate afutu amde be ma na anwumire no abrotia Oforisuo bema wa ha na sama ne opeso ne atwetwe nkoma ye ma ne 0243 585878 ana 0452 095593 bi abefre bia no ye bejo so ye for happy birthday so nonko enfa enkoma Sandra Nyako we say if pacho amofa Sandra nkwanta bisa de ne ntoso mame Sandra Nyako ene eyewa woda erade nkwaso ensure no ma nkwatenti ahoden ne apomden wo nkwanta bisa adamfo we eyibra Andre Young Odin okay ba kuna ya obobo branches Odin awon na ya ne ka Odin ne preke no eye ni nua no enti happy birthday to you erade nkwaso ensure na onya wadom emroso afa ye for happy birthday so Emma MPP ye administrator ya so am constituency was here one was here and so obema Sarakuba nche hwa no Woniat Abdul Rahman one na yesi o de na dey no offer free suri Patra Bees and more so one say administrator the maso am constituency MPP na say birthday radem constituency way every constituency executives ni nyina ho ene Sompa for na just say dey no hwe no suri o se nyamenye MPP moa wase nani dane so ajo erade nkoso anya wadom so nti kwe na erade ma kwatenti ahode ene apomode enso ewom ye do papa ye de sorry na ye Mrs. Amoatin ma Linda no it's your birthday erade nkoso ensure no ma kwatenti apomode enso ewom erade ma ne pa enya wode awa abrabom na wo ma ensure boso no so empetengu so we efri eye Magam Olivia ho yankasa ye makeup artist me nua wo pani otwika wo OE safo wanfa picture na nto so wo ye adwuma wo OE said ye wo si twika na otwika wo OE achepa ye frɛ no pani nyaminhyira no ene eye na woda papa ye so de akọ House of Faith Ministry ono ene de nyame asem emu hwampa eba Oforisuo Aboagye me mapamfo ya kram ye kọ long time.